Kai Kunazariba, Munisindi, Dr. Naurem Asawa Singh, Retired Director, Sri Yumna Rupasundra, Retired Chief, Impact TV, Speaker of the Next Minaba, Speaker of the Next Minaba, Oluxen. Regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Topic asi yati hai na hai bi gadaba. Kauthok Sari, Dr. Naurem Asawa Singh, Retired Director, Family Welfare, Government of Manipur. K. Sundari Devi, Principal, Padmaratha English School, Kakching. Dr. Nomathem Pramodini Devi, Lecturer, Kakching Higher Secondary School. Koi. Amukana, Koi, Mayam Nising Jari, a sige topic. Legalization, regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Koi, Nungairaba debate a sige. Koi program si speaker da sinas dringa gi mangoi na thau pubiriba koi bungo Mayalambam Franklin Singh galoi na keynote address thaminaba koi Mayalambam Franklin Singh koi drive debate. Good afternoon everybody. Aham muktada ngasigi debate sibu miyeng tabigani haduna ningbireiba oja guru lai ahal lamban marum mapang phai tipu aham muktada Private Debating Society Kakching Makai Digital no sorry. Ngasigi topic legalization regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Debate asigi speaker Ogigadava Sri Yumnam Rupasundra Sabusu Taram no sorry. Amadi topic asigi favor the Ngamdi Gadava Sri Marangthem Chandrasekhar Retired Bank Officer Sabusu Taram no sorry. Amadi Sir Danavi Raisam, Social Scientist, Sarbusu Taram Usari, Noinana Jotin Thoksom, Director, JNS Venture, Private Limited, Sarbusu Taram Usari. Topic Sigi against Tangambi Gadaba, Sri Naurem Asawa Singh, Retired Director, Family Welfare, Government of Manipur, Sarbusu Taram Usari. Amadi Dr. Nomathem Pramodini Devi, Lecturer, Kakching Higher Secondary, Membusu Taram Usari. Noinana K. Sundari Devi, Principal, PR English School, Membusu Taram Usavaga Lunina Lonjari. Thank you. On a quarter minute, Tara, Quiggy debate. I'm Bigatoriba, music and see Tangramatunda. Topic a sigi paper the Amadi against the audience tagi me ani lakhot sebagi program ama organizing committee na thamjari kanagumba ngangbi ningba favor da amadi against da ngangbi ningba deragadi organizing committee da ming pisin binaba no luksari amukan nisingjari first round loira matungda 2 persons from the audience is for the supporting side and opposing side of the topic will be allowed to give their opinion for 3 minutes time. Minute ohungi koi ani thamjari anamadu organizing committee da ming pisin binaba no luksari. And hojik nungairaba debate asigi yamna live oraba yamna healthy debate asigi koi makha tabu saruk sing speaker da sidajari speaker sir. Thank you very much. Good afternoon everybody. Why ahambada let me thank both the benches, Treasury, Amasung, opposite key bench, the Pambiriba speaker, Home Punamapu, Taram Oxabol in a Tagachari. Debate holding either. Let me just speak on 2 points. Debate si di matang da Amasung, topic si matang da Haidar. Let me first thank Tribe, a debating society. Nangasi akoy debate habusi ngasi babuta sum urakpa matamda satra singi level da Manipur gi aruba issue sing se competitive oina debate torga lakpa sum uki adu ngasi debating society that's the sillaga akoy gi society sidagi yamna prominent oiba speaker ma pick up torga Manipur ki crucial level issue mo putoga
sumaina debate on say I think it's a move that we have all been waiting for. Ako mayamna yamna ngai dang lay badung ba move niya ba thamjage kari maram gino haraga di democracy chat palaiba amada maki lifeline hagadra bloodline hagadra masi debate sine United States of America ki election ki mamang da tong na ba debate satri ki level da tong na ba debate tu nataba citizen sing da expose to the si ako ki rajniti wala sing sina miyam gi issue amada nakan khaina raga yetna raga praja mayam da bhap ta hanba leiriba issue si kari no habdune ba aduna maram oiraga afaba makhangi mihut akoina khanba ngaman base mase debating sina ohen bane aduna ngasi aikoi classroom amasung school room amasung competitive debate tagi social debate amakhang society da pukhalakpase it's in the right direction. I would like to congratulate TADS for moving this. Aikoi media da leba aikoi su I think it's time for us to include this kind of discussions, this kind of debate. Ako isi Manipur ki media da discussion hai na koi uba hore, but discussion nataba debate side longna raga nangna ba laungna ba leiriba issue mamut tana akoi praja miyam da khangan ba dugi matam du yore habdu loinena ngasi ki debate si debate pangthok piriba organize to piriba touch ko thagachari next ngasi ki ahan da debate ta paikhat liba topic sini yang important way ri topic sina define the way society ama karom da chat ka dage se ada ngasi khoina paikhat liba topic si yamna su controversial loiba yamna su important loiba khangdaba neinetaba yadaba amasu oiba topic oiba society ama si matamga loinana maki values is change tore isam samna matam amada aikoi maite ba furup ki defining character je define to bisi kari da define torge hai targa di chakcha yuthak haiba wahi sina define torge karamba mongda imung adugi nupadu chakchai amasung yuthai phajana chakcha yuthak chatpa imung adu society na respect to ba imung oiramgadori ba but with time matam ko loina na you haiba potsi phattaba olakpadagi ngasi di nisa bandi haiba kangbu thoraktana you think ba haiba pot ma lakre adu society si the values ji karai digi na karai ba change to ge basi akoi ka kinate malem gi oina su nuclear haiba potsi puthokpa matamda unlimited energy oina khanarami nuclear haiba puthokpa matamda unlimited oiba energy phangani environmental oiba friendly oiba energy phangani na khalambadu nuclear se bomb oina sina matamda madugi another valuation ama laki similarly ngasi ekhoi ngasi le biba tangkak asida manipur da leiriba situation asida you thingba natraga use regulate to ba haiba wahang ama ekhoi mang da jam chaung na taram matam asida I think it is time for us to debate and debate lo selakpada tabiri be chinno imai ben puna magna isa isa gi ba mot ama disoi namak form to bang bigani have to gi thase badu lo na ngasi gi debate hodok chage thank you all for coming akhoi gi sida panel of speakers yam powerful lo bang aktani experience lo bang aktani time limit 10 minutes thamjai adubu time limit si 10 minutes si akhoi du flexible hoini ji 10 tak na loisang gi gesu yai adubu henba matam dadi yamati henbi daba what is more important ngambi gadur bisdegi thamga to point akhoina matam helene hena kak kadusu madu chumoeng khali kayunda what is important is knowing what the speaker is going to say speaker tuna habi ngadu wa do koi mamuta na khango go changbra khali aduna marab oiraga akho kitang di flexible oin thamjage but self regulation both treasury amasung opposite side ta ai isa isa da self regulate tonglaba adum
wafam tamjage so that I don't have to use this bell sinabasi angangi hafen macha mali hai dana sai jo hafen kana yaw khre so I'm going to put aside my bell and haunu ko thang to jarage aku gi sita sai introduce to jagre speaker ahum in favor of the topic legalization regulation of alcohol will have more positive impact on our society. You have a potsi aingi manungda amasung kayam thakpa yai kayam thakpa yade kamai thakadagi haiba regulation amagi manungda thambana manipur gi oina afaba oigani haiba wafam jini ngasi ekoi treasury bench na move to godori base ane khoi ahanbada aina invite tawjage thokchom jotin masi director JNS Venture Private Limited ni man move to godori ba maramji extensive study manipur da puthoi ba akogi local brew haigadra mayam na yu haina khangna ba andro sekmai tongan tongan maming yam leigre hayeng masi mayam masi taste torakanda malem gi thakta japan gi sake gumna market tawba yabra mingon da market tawdar gadi ai khoina kayam madu karm mongda embrace tawba yai kana yam munna study toraba adu gumba speaker ni please take your time jotin your time starts now. Hello. Thank you everybody for participating in today's important debate. You talk about patti haibasi ai wahi amakdang ai gi moiba mot phudok sage. The harm from the alcohol consumption is widely perceived without any further explanation. Sidi explain to drasu you talk about patti haibasi di prithvi gi mina loina khangna ba angang macha dagi horaga hanu bo daloi khangba wafam ngakdane. Sida yam thoina yamna khandana inabagi wafam tudok maru oide tawbudabu human behavior hojik leriba mawong sida modern world sida channerei ba mawong sida munna nainaraga karamba lamben da chatsigi haibadune aduna tungan tungan ba community gi tungan ba perception culture gi matungina mayam malai ada laiba chahi mari manga sida aingonda fangba aigi observation dadi since 1991 dagi hauraga sarkarna the 1990s dagi underground sing aikogi tungan ba civil society mayam na thingdana da lakba pot ne 26 years sure phangdabadi tawde adum phange aduga aina yengninga igi view sidi aina mayam da hajeningi si yu thakpa phatte gaina pangang ngangna ba sidi to seba it losing time kanade aduna yengda ba gi perception da ye mo hajege sida akoina government gi oiba kano sida kogi opportunity mama trap to we economy benefit da income generation da employment generation da adom da mu yengjaga industrial level da lakba concept ne ina haijaga doisi yu thakbasi hujik aina sum yengbada yamna mawong ta drabane manipur si ayuk dagi kari dagi mayam thangna re yu thaga khudak ta sigi bidu yamaron da di laibagi am pharabane samaj da hujik le ribe lekai da yengbiyo yu thak oraga pataba yu thakbadagi adulteration lakbadagi yum da na dana hospital da targa le riba mi singa chariba hidak treatment da changiba paisa mayam do crore lising dana changi manipur da yang paisa ne masi pharmaceutical company diagnostic centers hospitals and medical practitioners hai riba mioi kangu mari se sina adung khodong jaba loduna labane sidagi shape to hoje hai batara di yu si kari no hai pona ma khoi khang badar ka ram goi maramaduna puya dagi hauruga china roll mayam na najai yu si manipur da phangiba yu mayam si purga prithvi ki khwai dagi phawba laboratory da test to jarure tasengna local da phangiba yu singsi aduki bati harmful loirbane aina media da kayar khana jo haijagre university level da vice chancellor yaurga tungan ba minister gi level da mamang gi government da hojik leriba government da in laujeri si sereng da yawba yu thakbiro nu mathong chadarbane kino da test to matam da yu thakpada khwai dagi lurisi alcohol volume du natta ba chumna
कुक ngaurga ngang ba sakpadu nataba health ta hazard oiba mayam yauri mayamna khwaidagi section bigidabasi lead chromium adagi mercury mayam du yauri hari ba phuchingi health hazard oiba ngakten cancer form to biyai sakhau sok biyai bit sok biyai last da khutak da siba aikogi methanol dune methyl alcohol je asine nahan khutak da si da mi manga si gibudo aduna maram oiraga koina yengada ba pot sing je jam scientific kodi 21st century music je koi adamna scientific oi je kari no haibduni lairil la chu haiba research scholar mayam laigre asigi thak da koi nainadriba aduna nainarubani na prajada miyam da khara khangan ge haibagi wakhalo na maga matung ne aina sigi lamji changchan jarai se aduna koina yengbada atop atop prithvi laibak sing da de moishu yu thingame america da 1919 dagi 19 gano ba 1920 dagi 33 ba 13 years thingame ya khide makoi da su tongan ba women's group church ki leaders adagi nupi gi organization mara baibi gi mong da yam lerame thinge ngam khide kai no da adulteration do ne henjalak ba use thinga adulteration hele kai mo no da hojik adulteration haibadi pojan tawrai se katai di tawrai no haibanda aina test taw matam da ga dawre kurai lamlong da adagi kangjei bung da phangi ba yu tongan tong khoya thong da phangi ba yu se pura chappa kan tan da di laboratory ne kare hairi unknown substances yawe sidi thakpa ya ba yu na te human hazard yam hell hazard yam moi gani sidi thakpa ya ba yu na te hai adumai taw dana atong morong khang da ba mayam sina akoina ban tawrim ni prohibition tawrini haina sum chahi kun toruk sum lak pa se si sina akoi health se yam sokre maram aduna hai ba sing ka lhok je hai tar ga di regulate to bu mathau tar bara hai ba question dune koina lak se se aduna regulate to bu si karmai to bu de hai ba du atopa state sing gi tongnari ba regulation ji yenge for example Mizoram gi tawri ba regulation paper ai ngoda yauri Mizoram gi regulation ji almost the Mizoram Liquor Prohibition and Control Act 2014 ni kari no the moisu chahi 33 truk to matam da henjal leba yu gi prohibition jina lak matam da drug ka ji samjan re ba kang no da inkhlai ba na sing je koi gi tablet chakhlai ba drug chare sing je moi gi report ko yauri moi ti yam nai nei church ki leaders sing government organizing tongan ba sing yam nai nei civil society moi gi nei nari ba document me am da loi pari ye ge na akoi sumaina moisu han nei na gra ba ne ba aduna kai da tahi kun doruk thinga ga hujik adum akoi thingi si hai tar ga di hana gi phibum da dum local da di lekai da sum thakdana yahu digi khudai selaga thakdana khotan tara gi kun gi sum taw lai tar ga di hana gi phibum da hen sokselakanen khalle aduga maroina aina haijaningi de prithvi gi oiba miyeng su khara yeng ba darkar oi prithvi da yu thing ba se mayam ma thinge aina sum yeng ba da United States thingre Canada thingre aduga Russian Empire Iceland Norway Hungary Finland mayam thing le rame moisu ya khide hel hazard obne sum henjalak ba kari America da thing gi si no mo da mi cham ga thi moi di phangdra bani na pharmacy da yu yong khalak bane ba adu da methanol yarom ba 100 peoples ka si one overnight da aduna ne moi president no yaroi masidi akoi regulate to bona fai haiduna moi legalize of thoke bane asomai to dana khudong thiba mayam se nangraba mayam laye aina sum yeng bada adu yang graba prithvi gi leibak chani ga something leiba se da leibak tara mari manga di yu thing yu siksu Afghanistan Bangladesh Brunei Iran Iraq Indonesia diga Kuwait Saudi Arabia Sudan Somalia UAE Yemen sum basing jel moi thing yu siksu ko admai to dana sum thing ga lak ko records de sum yeng matam da akoi su sahi kun toruk se sum thing la ada thakkan hoy bisu ya de thing na pha na phu na nongmai bo yauri bane nongmai kap na si ban mayam loi khangang bane ya da bani na regulate to raga di legalize to raga yam strictly even akoi mara private sing involvement to raga do's and the don'ts mayam ma thambi raga to raga di akoi development da khara la kadra aduga thagi restriction je khara phagadra ina akoi na aina khanjaba agi motni aduga khwaidagi aroi bada aina haijeni gi se issue license pajana tawba aduga license of ba haidi mafam chaba mafam singda ba sing hangbiba matam chana hangbiba matam chana lonbiba police ki achoba role ma sida mera baibi sing local club sing support tawbiba opening in the specific hours in a day punga suktene punga sobo hangbiba aduga control adulteration sine khwaidagi luba part si for example handaki khudong thiba methanol do matam da manipur da level laboratory amatana test tawba ngamde at the same time the government na karokna aisu meeting discussion yauri at the same time the is a hospital ki wari sane babina diagnostic wari sane blood the methanol yaw matam da formaldehyde yaw bram da yeng bio hai matam da formaldehyde yaw bra yaw dabra check tawna bagi manipur da equipment laite yam tondra doi taragadi akoi manipur sarkar se aduna sikumba khudong thiba matam da di akoi je ta law khong dana chaina dana tawe huji mu tapna tap thagre
aina haining idi sugumba yam scientific of apparatus equipment thamba darkar oi hajabani aduga amuksu ka dawre you hena thakka lambi da chatpa yade habase prithvi leibak khudimak da loi tongnei isa muksu leibak kharab chatcherure provide breath analyzer to the police haidi you je kayam thal gari thori no habase on na bagi khulai le salom ka paga adum maji alcohol volume je khangba aduma thambi ba aduga control adulteration ji state government gi equipment thamaga akoi on ga doire haidi use hu cheli chende phai phatte adumai tawra licensing bi ga doine manufacturing da adu role of civil society am the chawe help to check the government rule implemented successfully government da implement tawri ba pochida yam support to biba samna da mizoram da di card system mi mana bottle taruk thak pa yai aduga beer gumba wine gumba tara thak pa yai aduga plus chahi asuk suba mina asuk taw gadam ni hai rule sama lai adu matung na tawjabane aduga kari gumba violate rules se violate taw missing ja khoni authority da inform tawba aduna government ju jikti streamline tongnum gi wakhal lei bani na yam phajana khoina punna tominaraga di yam successful oinen khalle aduna tragadi hanagi mawonga pungthing thing je haina sum legi taraga di hanagi mawonga sum lerga sum soction bane henjalakani sum yengbiu laikai the liver cirrhosis na ba chakhau dat ba mit chokchelak ba dagi tongan leina kai amala ko mi mayam lei bane ayam badi hospital sum mayam lei bane sum yengbiu laikai da madu karino da you afava quality leiba government na masak khangba laboratory na thakpa yaina pirakba using da thakma matamda yam kaina hel hazat oi dabane hoi mana yam na over access thakraga di khangde aduna maram oiraga kamai dogi bu prithvi gi chatnaba kanglon chida leiraga akoi thabak khara tawraga di adum chatnaba yanen khale adui mathakta india di uc yam na thakba lamjun nate made out of 119 da lei kaino da rank che akoi chahi mada mi mana world health organization ole age 15 plus the yang matam da liter mariga 0.6 2015 da World Health Organization da olaga yang chahi mada mi mana liter mariga 0.6 se thae aduga ten atopa lam da di South Korea ga sidi yam thakre moi da di samna da Belarus highest ni 17.5 South Korea 12.3 France 12.2 UK United Kingdom 11.6 so mai to da moi da lawe ऐसे अगर क्वाइट के थक बजे साउथ कोरिया दे हम तय यू से almost 12.3 चौखट बसु याम चौखली because regulation of पदना तो पदुना ने अदुना मरम ओइरगा सिगुम्बा मयाम से येंगोरगा कोई इकुई दना मिजोराम दा तौगिबा अदुमाइना prohibition and the control act che सिगुम्बा की मवोंग दा तौबिरगा यामना नियम चुमना सरकार न पाइखत पिरगदी अदुगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई मयामना पुन्ना सपोर्ट तो मिनरगदी हेना फबा समाज अमा हेना फबा मणिपुर मा सुचोय सोयदना पोरकने हाइबदुगी अचेत पथाजा बदुगुननि आइना डिबेट सरुक याबा लाक्सरि थैंक यू वेरी मच Thank you very much. Jotin move tawgribasi if you cannot ban it, regulate it, aiba issue do ni. You thakko phatti isi mam loin khangi there is no point debating on it. You thakko phatti isi loin khangi but phattaba potchi tawhandaba ngamdrabani na tawbadu regulate tawsi haba wafam duga loina na opposition da langsel I kaidubagi tamak regulate tawroi doribano. Ban dorga sum thambasina kari kanari hebasi opposition bench tagi defend onana ba may I request Dr. Naurem Achowa Singh. So your time starts now. Mr. Speaker sir Punumapu ahan muktada thagachari ikai khono bo chari debate asi tabi bagidam ngasigi asigi debate ki topic asi yamna interesting oiba yamna khaningai oiba manipur gi asigumba yu na yochil laglaba samaj asigi matamasida aikoina asigi yu gi maramda khanna nai na bagi damakta potoriba topic asima yamna interesting oiba amani aduda artesi amtang khangmina gise legalization and regulation haibam yauri of alcohol have say legally yarba pulap masigi mathakta oppose torba yadraba aina yarba aikoi pun man yarba pot ama sema kandida aikoi gi samaj se apaba samaj ma apaba impact amala kene koi samaj dama haiwi sida tobuni
मधु अरगदी अखोगी आइन यूजी यारबनीना करी करी यादोरी पुथोकपदु सुंगमदु यादोरी लीगली यादोरी नेक्स्ट लाइसेंस पिरगा नसाई याकोगी इन फेवर द ngangbी की बा डिबेट की टॉपिक द ngangbी की बदुना हावी की दुनी हजकी गंसाई यूजी लाइसेंस पिरगा योलल कदोरी मपम मपम कुदिंग मपम जाबी येंगा that means यूजी फजन पुथोकबा फजन योलनबा मासी तोरकांदा easy availability high पोट मलाई easy availability लाकांदा मासी देने वे कोई एडिक तारकनबगी एडिक्शन की तारकनबगी मरम वेरी बसे अदुना पोट कुदिंग से easy availability वरकांदा एडिक की वफम लाकपनी अदुरगदी अखोना अखोगी यूजी थिंगद्रबनीना लीगली याग्रबनीना मापान थादोंनबी याय मनुंग सिजनरनब ओइबी याय इन टर्म्स ऑफ धर्म दा यूजी सुगागा यूजी समाज धर्म दा हिजलगा योललगा मदीदी समाज दा यूजी इसिंग इजाउदोंना हिजलगा अखोगी समाजना मदुदे फरकनी हाइबसिदी आईदी थाजजब ngamjade aduna ai ngasi di against the topic against the saruk yajabani yuna kadai da marak se dai kanom tang hai jage ai khoi bu tambirak ko ojam ke na hai counseling toguma tamda kadai wai de counseling togda counseling har ga mayam ji kari noi du khangadabam changi counseling to ba har ga di मादुगी पोतुगी मान सलीब लिस्ट साजे तुगी फतवदो मीदुदा हाइदोपा मीदुदा खंगन मसंगे यू थक फती दी खंगे आई सो मेनी पेशेंट्स आई इसान थेंगने जरे यू दु फती बदि खंग मचिंददी फती है करी दुनो फते हारगदी कना सुखंदी कना आम तो सुखंदे नैने दे याते हाइजबनी ऐना हाइजबदी अदुना इन डेप्थ चलुद्रगसु चौराकपा मयामना उनबा खंगनबसी आई खजितंग पंजरके समाज दे चलीबसी निशा साबसिदगी फत्तब प्रॉब्लम मयाम थुई खन्ना सैनबा हान सुनबा हुरान सिंथी नुपीद कारण ताजिनबा जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी असिगो पुलिस केस मयाम मनी समाज तोकचिलिसी प्रॉब्लम सी अरगी next मीदुगी मासिद समाज दे नत्री इमुंग दुदा इदुदा सो मामा मपागा निशा साव मीदुगी रिलेशन दु केदुंग जो फती मचिन मनावगा निशा सारी वमी यूथै वमी जगी रिलेशन फते next मखोई मागी नुपी अंगांग सिंगदुगी रिलेशन फते आइना ततना हाइजबम लई इसा की खलगा यूथक तोक्सी नंगी यूम दुदा यूगी एटमोस्फियर में सगलगा नंग यंगा अफब केदों नंगसु ओइररुई अदुना अमरोंदा हजिकी लेदिबा मौ मखेजे मौना मखेजे निंगदोन पो मंगात गायमनी कैदोबगी निशा साब मीसिदा यूम पालरबिनो बाव खन्नब यावरे हरि असुमाइना चथरी महिलांगी अदु ऑक्युपेशनल लाइफ तसु ऑफिस की थबक तौरी मी मखेजदा क्रॉनिक एब्सेंटी मखेजे येंगोरगदी निशा चाबा यू थकपचने अयामबदी अदुगा साधारण ले मीदसु थबक सुबगी सांगजे सुगंदी थबक सुद्रबनिना पैसा फंगरोय अदुना मसागी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लानी लायर बे मी ओले मासिना मु ओइग्रे नेक्स्ट दी यू थकप मीजे असुम फचलक्तदना अनटाइमली डेथ मतम नतबदा सही सुदना सिरई फजना निशा सारिबा यूथैयो मीजे कैदुंगनसु सही हुफु सुदे अयामन हुफु ममांग लोइन सिरे सी यू थकबगी फतबने अदुगा ngasi topic si ngasai desu favor da ngangbi gibana haibi gre khwai dige luri bese
adulteration ni adulteration gi point tu ngakta hauji ki topic sida ubo in satli adulteration hai bisi gata da ngarang na ne thokri problem duni adulterate to the mi sinagari me adulteration ji tong na bi dang ta regulation to ba or legalization to ba yudu yon ba ya ba thak ba ya ba ar sung ba ya ba chathagari masom da topic sin sali masida aina khangan janing badi you itself is a poison ni you je apha podam nati you apha podam nati you do the atopa ma yanjelaga khudak ti chibi wani you do su poison ni it may take time like the pive matung in a career gebu you later ani thagomi do after 20 years magi side effect to lakani after that adu side effect to maram ore sigine that shows that slow killer ni hauji methanol hagera career any kanom janjinari sire khudak sinare simane you have a poison jina matam sanga su ma su hat ke mi che poison ado why should we encourage this alcohol kai do we is the legalized torga you sungalaga you yolalaga license withoga you thalaga akoi samaj da karam na babu er kadiki aduga loiselokpe gi swai dai kanom taga haijage aikoi na angang oi ringi da haudik tagi na sai yang kai muki mamang da matam da government gi rules leite kai leite amau leite only because of religion in matam da you have is thakbiyadi you dilai na aikoi imung manung da ngaprum thongmi yadi yen thongmi yadi even yerum bauba ngor bu yadi you thakbadi lai na adu matam lagi adu aikoi ni sai tarani thoi hum doi chor beri tamna you thakba hong nagre adu ju lon thai haujik di kai deure you yang ready function nam to tawdre kaim tawdre ba dev karma sorat वगैरह लुहोंग वगैरह मसादु फेल होरसु अदुम यू थाया पास और बई चु यू अदुम थाया हौजी इलेक्शन लानी ने से पंचायत इलेक्शन ला यू धर्म माई धर्म मुझे सत्यन नरीसी बाबा समाज दा यू जी नत्रदी यू नत्रदी यू याउड पोडम ते लेते का am excuse me संस्कार तो ममा मपारु संस्कार तो बुदा नुपी मखैदुन कप के पैसा कलमी अदैदी नुपा खैदुना चलो नुपी गई कागरो हायरनी नुपी एक चक्की बगा ngасai पी असी बे मतक तो कुप फीदुरा लई पैसा दो खोमजिलनी कना चतोरी लाओ अदैदी एलिक हौजिकती आयामना मई हुंब खोटपा मा याउद्रमनीना ngасai पैसा दुना लौथोगा यू थौरगा फमगा हक्सांग तुम मंगारे मामा मपा सिबगी संस्कार बाबा यू यावरे नानमुक सिगरिसि नत्रो सिए लैकाई मोई लाई खुरम थौ युदुरा सिरी में मिदु पुदरा संस्कार टोबदा अमुक थकल सिरी में संस्कार टोबमदने सिरी से असिनदि सुमाने सुम सथरगेब अदु aina ngarangan ai anaw khara mamang jida masjid khundam lei masjid khunda ai di sumna masigi anaw khedu hangbani nakhoi masjid di ingam gani ain khanbana moigi weather ka ingam gani da haijeru bani adu public moi anaw ke akoi gan masjid yam nungai yam ingi santi wai yu thak bai du kaim leiti ain karmain tong oi ba tu di ai khoi di nupi na control tawi you hek jolam theng na bada madai du lupali sing tara fine hek tham bada lupali sing ma fine madai do hore pige hing pige ro hauji kuda adugi structure ma tham baduna machier khunjida yunte yu takte santi de ne adugi police sam ju theng ne police officer do is machi de kai me de pham le ne da sigi thabak ji sa thei asi aina hajari badi aikoi government sisu
अखोई गवर्नमेंट जिना नाहाली चतरी साई कुंतरोल कुंतरा रखंद्रे चतरी बे prohibition is not that prohibition in the real sense nativa kananabu prohibition toge maira pai bi kana gi yu tinge maming tagi wane karai toge phamga dum leibane kai su yengde police kanana yu phare kari toge kai mak toge hauji kai leite court bu to bai waj leite just for name check prohibition togne asigi prohibition ji natba strict rule lama semaga masigi yu webse ai khoi gi manipur state se alcohol free state ama oina bu phone bu duni hen phani aduna lochin jarakada aina hygienic badi lu use yo sung tungdaba sungda break laitama dagi yon da license bidok yon ma adi thakku masing engalpa problem jo tum tawkalpa asidi samaj sidene apa su buroi adugi saru prohibition in the real sense government khangna paikhalaga tobe pai you have a poison ni thaktaba pai thakta bu hona bu pai maduni ai ngasigi moche thank you all Doctor sir, very good defense. Yam fajabat defense ni hogi jotin gida Dr. Nahari si who itself to the adulterate to bogi wafam no in kind of mota who itself to things he have ne and drum da haidaraga society do ogedo wanate prohibition mali basi manme mahutta real prohibition to se have ne adulteration ki matang di Manipur se yam nongninge ngarang nahan petrol da adulterate to bogi di thing bogi price yen to e but thai ba chari ba thabak hogi yu gi di adulteration ki waham dikhana de aduda check bogi dikhana de but we have mechanism to check adulteration of petrol but no mechanism for checking hogi liquor gi di Dr. Sahab ki argument se yam phajai adulteration da sibi waham duna tabada alcohol itself is poison. So even if it is not adulterated, maduna adum killer da natana imung thugaiba icha isuga leba relation ching banghalakpa leba kangkhong chahenba adugumada mateng yam pangba kenoni prohibition lay prohibition mamang thamgibedu prohibition tawba ngamdrabani na ahogi chathaji habini regulate tawjebani but laiba question thamaiba opposition dagi thamai si prohibition se have you really tried to prohibit akoi thingne ba karai bhawa hona grage paliba saka sina paliba lekai gi lebiri ba society sing sina masi wafam jini thambire se masi rebut taunana ba akoi treasury site gi akoi gi second speaker haitare Dr. Dhanabir matam bijege Dr. Dhanbir ma'am ne henna khangbiraba yamna socially prominent oiba speaker ni oja habiyo. Thank you. Mr. Speaker, UZ san na thakna ba sab na te mi na thakna sab karamba mi na thakada ge sine je khana tois UZ part of food ni UZ part of food ni ko chinja ki manung da mani hingjang chaba gum na ma ju UZ part of food ni karamba mi na thakada ge have sine khoina maru se kanana thake da sakota mi na thakada ba civilized people na thakada ba civilized food ina masi matang sida aina thamjaning si akhigi Harvard School of Public Health cells ina pithibigi sigi study ji scientific study chamuk torba madugi sida koi doctor su lengjan bere ko masida doctor mayam yauri moina haye akhigi sume use alcohol that is both a tonic and a poison hakjang phanaba tonic suni hu june haba hu na kamai way tonic na kamai way du ahan bada thamjage masida yamna khoigi using manungda lipoprotein ninam yauriba sina good cholesterol kawi hairiba sina khoigi heart ki disease loi control toyo adagi even red wine jina blood pressure je handeiba tobudabu sini sia maru ese kana gumbamna yu thakbi ga harabdi mo haisi beer ji 12 ounce wine jina 5 ounce aduga spirit khara kanba khoina yaurise si 1.5 thaba ko pulamna 12 to 14 je masi no magi mi na consume to bodo ko
मी जी मसा साथीना थक्तब मी दे हेन फने बा सी आइना हाइजब नते सी आइना हाइजब नते मसी हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ सेल्स की 100 times scientific research तौरगा हाइबनी हाइरी बसी मुक सोगत पोइना यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर हाइजे मोगी मेडिकल सेंटर में लेबा यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर कोई मेडिकल सेंटर इना मोइना हायर सिटी याम हाइग्रे ड्रिंकिंग सिना कई कई फान के द ब्लड वेसल फान मदुना ब्रेन दा नक पद कानी अदगी हार्ट सिंग साइजो हाइजरे को अदु याम नुंगाई बम सिदी याव पाउसे decreasing the rise for dementia ना बसी म सोलै लेंदे सिनेबा अदुना दी नाउ सी हाइर मतुंग द मोइना ममैदम हाइरिबा मसागी टोनिक नत्रगना अखोगी पॉइजन जे करी नोगेदा that is based on the dose थकपगी dose सिनेबा अदुना हौजे यू थिंगबजे सुंगाम नमरोय यू थिंगबे वाजिंग नांगनरगुमसे prohibition के वाजिंग नांगनरगुमसे हिटलर ngमगिदे नेपोलियन ngमगिदे अमेरिका के प्रेसिडेंट ngमदे असाइदो 1920 दे 33 बोसे अमेरिका तरो कोने लथोइसे पृथ्वी की यू लोय थिंगिबे लमजिं लोय लथोखरे साखत तब ngakta थिंगी कई नोइदा साखत तब लमजिं जिना मु खंगद्रिबा यू जि मोइ थिंगी जे थिंगोइदमने जे खंगद्रिबा को अदा हजि इंडिया दा थिंगी जुने बिहार खय साखतबा नागालैंड खयदे साखतबा मणिपुर खयदे साखतबा साखतबा लम ngakta थिंगी जे गुजरात देखरदि साखले दु थिंगमदिम यावरि अदा साखतबा लमना सुम थिंगबनिना नको मसिदा आइना मसिदा कैनोमा थमजगेबा अखोगी पुनिंग सिंजनिंगाबा पोरम थमजगेबा को करीगी जापान ना अक्टोबर की तांग अमदा साकी दे दन मोगी यू गी नुमिदन पांगथोइनो यू जिनबु फत्रगबु चाखत खरबा पृथ्वी गी लंबा तौबु ngमद्रबा अनि सुबलंजाउदा कनामतन कंप्रोमाइज तौबु ngमक्त्रबा हाइजबदा यारक्त्रबा उपाय लेरक्त्र एटोम बम जी सारगा थादरिबा जापान हारिबा लमजिना अक्टोबर की तांग अमदा यू गी नुमिद नागा मोगी साकी दे थमिजे जापान जी याम थी सिंगजा मणिपुर दगी मोई ब्रेन जे लिशिंग 1000 टाइम्स हेना सिंगब कांगबु नेबा इन एवरी ईयर अक्टोबर की तांग अमदा जापान द सपियु साकी थको फंगनेबा साकी दे करिगि नोइदा जापान की इकोनॉमी जी लोइना मक्से अनि सुबलांजाव की ममांग मतुंग जिदा पूरा कोलैप्स तारबसिदा जापान की यू साकी है बसी योलकपदगी पृथ्वी द मोई की पैसा जी इनकम जी यांग वाखलकपदगी जापान याम साथीना होजिबो नुसीदना साकी है दे जी पांगथोइबा अद पृथ्वी की मी मैम जे साकी थकसु लाकनेबा नुमिसिदा मैम जो हंदर लाकदबा अक्टोबर 1 जे सपियो साकी थको फंगनी अदगी अनि सुबदा मु करिगिदमक्ता कोरियाना सुजु गिदमक्ता मोई सीना किद्रिनो बिकॉज मोई इकोनॉमी की बैकबोन जे सुजु नेबा करिगिदमक्ता साखत खरबा स्कॉटलैंड ना स्कॉट्स अखोइन थैजि पुथोकपजे सीना करिगिदमक्ता नो बेरल अंगुर मही फुमगा इन टर्म्स ऑफ very good numbers of the people tabak torong asi पृथ्वी द मोगी स्कोन फास्ट तारे गाना मोय नो खाइ दंगा तरो पैसा ताल दगा नुमित पांगथोइ जिग्राइ नोबा यु फतबने नतेबा थकप हाइबे नेबा मथंग द मु येंगसिको अखोगी मेक्सिको की तकिला हाइजि केवा मरु दगी सुंग पोनेबा मेक्सिको की तकिला जी क्यामुक साथी गेदा अखोगी इम्फाल जु फंगमने कोनुंग लंपा की हेक ऑपोजिट की रेस्टोरेंट दु फंगमनेबा पे अमद लुपा चांगा आईडी थाम द अनिर अहुम नक्तिम थकसेबको उजा धमबे जी थाम द यू पे अनियुम दिरुम थेबको दा सेयोलम द पे अमनी दुम थकपजना थाम द अहुम लक मरि रकम थेबा ख्वाइदि लाइक पाबा लेडी हाय ख्वाइदि हक्सांग नुवाइदि ख्वाइदि थबो याम तौरी नुपी न ख्वाइदि लु तौई अखोइ नुपी दिको हिदाक था अमनी ग थबक चिन थलक्त्रदि केदोरे मोय ताजुं नंग यू थकतेना हाइजा करिगिनोदा साइगी आइना हाइजबदो सिदने मैम सिदा खतंग लुने लौसिको थमजरी वाफम जे मणिपुर मांगब नते मणिपुर कन्नेबनेबा यू थकपदा नियम अहुम खतंग आपियोबो अदुने साइ यू थकपदी चाखप मीना थकदम नाइसे नंबर 1 दा फमिनो मी आइगी फमिना जो मी यामना चखलेना खंजब मीदो अदुगदा फमिनो कनाम फमजी केम मी फिरोइदा थकपियोनु लुहोंग थकपियोनु केम थकपियोनु आइगी फमिनाबदा खंजब मी खर लेदो अदुना फमिगनु ब्रांड खलुनु फमिनो मी खनबियो नंबर 1 नंबर 2 दने मफम मतम आई हुजी क्लास तौनी हा कदौ यू थकदोइनो मी लुहोंग चपने हा कदौ यू थकदोइनो कदौ मी सोसती दे यू थकदोइनो मफम मतम हाइजे मफम मतम क्वाइदि फबजे सेयोनजी मनुंग द वीकेंड एना थांग जि नुमिसे
nongalagadu suti oidoni dana ko sigum masida thakpiyo ba mafam matam adusu nungdang mafam matam ko ahum subada international standard pack not more than 2 akhoi rupa khangmani samayam aiga tinabagi loi khangmani bisa khoi yam yaure aiga tinaba aiga wari sanaba loina da leba kaksing da mi ngak tani na moidam tang biyo ba uja dam bi pack ani den thak prai na ai suk thak te halaga lai pa ba se khunu ai ma mai ka sai doctor na haibado akhoi gi harvard na haibado brain ji yam sathina improve towi ga haise adu ne ba aduna ahum ji khangbira ba mai mafam matam phamina mi adagidi ngasai gi keno se akhoi gi international standard pack ko malem gi plane cho ba international aeroplane gi tong kan dane phare haiba takila du ko bigera adagidi akhoi gi vodka ko bigera russia gi scotch ko bigera loi ko biyo ba pack ani he na kor padane air hostess ne sorry sir hai kane because ani ji tha di ma masa pharni brain ju pharni yam ju nungai ne ji moi khange ba adai hen jang ga pharak tai khange na mayam ne thakpi ge ra ga na ani den biranu adai hen ari thakpi ganu mafam matam yengbiu sigi se masi akoina yu gi educate to hai se sigi pot myam je regulation da yor ka doi ne ba masai gi on se 12 to 14 gram thakpa ya hai se horen mizoram to je du ne ba mi amada sayol amada side na pi ya de moi record am thame ba adu leiba lakpada nangi kota yau yani lauro nang kota hen gre ga pi de ba adu ne regulation hai je aduga hojikti UG regulation leitraba legalize tawdabani na mabam ko ding phange ba ka hena phangre ba UG ko akhoi thunga na jude phange ba aduga legalize tawdadi permit my certificate permission pira ko da bagbi pi roi ba akhana na pira kane ba yon bajing je ko aduna mafam yam na hena kasu marang kai roi adugi paisa do tax to sarkar da lakani ade amana akhoi na banda puthok sai ne je tegi na te ba se ai gi naw sina mapan gi yugi mela mayam da chalur bane ba akhoi gi using this stop sing ji purga ko takilaji pithribi gi yugi ning thongni har se what was happening when I was in Netherlands ko aina Holland da leng da kamai to ge da akhoi na chatpa kan se yu ji pur chale ba yu pui kabok pui adagi di kai tonga ba kaksing bora bo yawe akhoi na pu se moina lisam pire ba noi gi indigenous ki ahaw atum du poro ina khoi na pura chal pa da UG liter mari pur chale ba na liter taruk liter sengmai gi liter taruk pur chal pa da moigi takilaji thak nanabagi damakta akhoi bu chak ko riba professor jina takilaji tham dai ji da khoi myam je pungai mu ngai leba kai gi noi da takila hari ba UG pithribi gi yuwi ning thongni na glass ama de thai ba ya de na Texas film da ga yaw ba pa ka thara ga in ba atha ba glass de hai de ya de ma se glass thi ba de pungai mu ta mang leba ada Chinese or ba Japanese or ba Korean or ba Latin America gi Hungary gi Europe ki lai myam da chaure ba kai gi man 30 minutes ne mangali no na ade ma laga hatu laga glass ma kunu pore ba jigi do adugo ma hai bonda takiladi yugi ning thongni na singa sondo sa seng ma pham de ya de adu glass thi ri na ai sauninge ma gi takiladi na sengmai de kyam hel de na ade di ai na mon da hai phare nangi sengmai ai nangi takiladi pek ani tha ge ba pe on thake ba akoi sengmai je si nang ani thau sine aina ani thaksa bai je ahum thake hai du ke no da ke to boin mungnar pe ni ba phare na mayam khuba khure khoi nakan da phame sang na chokri mayam thana re ko sengmai ji haibi re ina khuji ka bi du sing khra yan bi re ma the pe gani thakre ai ju takila hum the chak sa ba hore ma tum da gre di tum dre ere pithibi mi mayam khuba khure are di nupim sa Chinese nupim sa yawe ma law thoe from today's onwards the king of the wine is not takila that is the sengmai na ko adu re ga di takilaji yon bada Mexico na ina khunne na asa tawjaraga aikoi gi local brew myam je khoina mai thadok pi dana ningtho woiba ya ba mi du bu makhori mepi dana khopang na kawbi dana soroki nakan da ne tang tabu yam nuai jade ba aduna di once legalized torba kanana aikoi sida sungba yu kanana sida thakani haige pithibi da yu sungi myam ji thadra ne Maharashtra da sungba yu du Maharashtra thakba yaro haini Goa da sungba judu Goa da thabu yaro haini Nagaland da sungba judu Nagaland thakba yaro haini akhoi je thaloi kana mu kheno akhoi je thakbi yu bo khoi ke akhoi je sungbu kana thakbi doino takila du lising am sangai or le batal masa du da sengmai je lising ani yong khalo kana lebi doino adi yu limidro su yoni ngaroi da kaino da lising ani phangdo ni sidana lupa samya khe katania adumaina toroga yamna chakot pamong da regulation toroga legalize toroga khoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯀꯊꯦꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯊꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ one of the most wider market in the world is ꯌꯨꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯔꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯁꯂꯦꯟ ꯗꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ न्यूजीलैंड पोर्चुगल जेकोस्लोवाकिया स्विट्जरलैंड कनाडा जापान सोल्भानियाजे यू लोई थकपने पृथ्वी क्वाइडी चौकटपा क्वाइडी शांति लम रीजन्स बट कमाई थईनो दोज दो अंडरस्टैंड तवे ngakpham thopadu ngaeba adunadi regulation tawboi atai nateba aikhoida yu kamaina sinagadage haibasi khangan doineba thingbaina thingbajina sahi kuntaru thinge kem kanadre adudi amuksu thinge khalajeba sinaba yaba sina zero zanaba thingbaji buk thanging bali tabne kana gumba bebhari thoktre mrs p kasar waru biya deko magi nupasna nupi ma koiraba ko mai nupi jine pangdra paksawra sarba hena question gineba harau senba am tu odam tandana ar pose hekpa yaroi chabe yaroi ba angang jam chaning neba huraning neba adu free oi thamba chaning deba neba aduna kana gumba you the control to bangam draba mi si magi nupi sing bajina aho bi yu zilerga almira da batal anium thambiba nangi ni ko leri myam zena leiri su thak dab dunya a thinga ba patak thaning bane ko si mi bagi nature ni aduna thamjani ngdi aikoi na ngangnari se manipur khunai je lup nana bagi nate mayam gi thabak tok jarpa si more than 3 years 30 years aduga phu ba ba jen dale ba ba tawbu ya ba mayam tawre adugum bai khoi na ngasi UG legalize tawba adagidi magi regulation tawraga khunai je khra phagadra je ngasa haije baduni losin jarapda adulteration check tawrani loilona yombam check tawrani mi jingsida magi bibam tawba kota du mentana pirani mi jingsida awareness pirani adu regadi UG chinja ki saruk amani adu sakut mina thakadawne se akoina loina sakut mi wegadi ai yu thakpada thudona kai da brain khali maramdi yu thakpa thingbanate yu du thaga haksang solakadabaga aduga intoxication duga thingbaneba sakatpa migi mafamda yu thakpada intoxication su leiro health hazard su leiroba because ma yam sakhana khangjeba thank you very much thank you oja very convincing adu question la idi ahogi question ma hange india da english ngangba khwaidagi english ngangba state si kanano karamba state no na answer di Kerala ne Kerala si karai bhauba English ngang ge se pung 8 pm gi mamang bau si Kerala na first time pung 9 gi matung si na Punjab na tai ba oge English ngang ge se kari na ngang no bhap tar mane oza dhanbi na hai si yuzi phajana hai na thaga Manipur na taji hai bane ba ozi gi first to English to ado yam phajaba defense ni instead of akogi use poison when treat to do mahutta magi tonic part phajana haina singna civilized when sin na targadi yam phagani hebne question la ibadi are we civilized enough haitaba ngang amada chahi sudriba angang amada gari pisaluba matamda license out na gari thoru matamda awaba nange tala opposition leader the opposition ki group te um khangjege next opposition ki ngangbi ga do risi Dr. Numaithem Pramodini Devi ni hana lecturer obira me hoji obi higher secondary school Kaching madam your time pumna maku ikok nonjari speaker sa oja aigi marup oja dhanavi laisamna yamna phajaba point khara pukhat pi khare ado aina matang sida ai si ozagi du kakjabadi na chade aina thamjaning ba wafam di ozana oi civilized oi ba oi dabaduna wafam amal oi hre madudi ekoi isa gi wakhan gi matung ille aduga chaukhatlaba prithibi gi lebak singna western countries singsina ekoi gi 18-19 century sida पृथ्वी की चौखत्तब लेबाक सिंसी मखोई की टेक्नोलॉजी की मधु की मतेंगना मधु चौखलकपा इंडस्ट्रियलाइजेशन लापगा लोइनना लोइलम ओइना लोइना फाजिनलमी अदु मधु की लोइलम सासन दु होजिक लोइसन खरे
hꯧzik amuk saukat laba leibak singna kari amuk tawi aikoi gi saukat riba leibak sing sibu makoi gi economy exploit tauba plus nisagi matengna saukat raba amadi saukat riba leibak sing sibu namdaba pam masigi point sitani aina react tawjaningi basi hoje haibi gi saukat laba leibak Japan na makoi gi phawraba yu Saki de na observe tau. Purpose anini amana Saki na maram oiraga makoi na export mayam ama tau duna madu dagi makoi gi paisa tanba. Amadi makoi gi manguraba mayam adu reconstruct tau baga loina na development lak padugi nungai ba phongdopa. Aduga amana advertise tauban. Pithibi gi lebak mayam sida. Yusi karam haina thakning gadage amadi yu ase thaku haibagi advertisement ni hainingi aidi maduna makhoi dadi karor milan da tan ki gadori bani hojik haibigi madudi mioi kaya Japan da paisa paira ba pithibi gi miyam ama lakadori ni aikhoina chatlu bangam banate Japan duda Maduda paisa paira ba capitalist mayam ama laaga makoi gi saki de yauraga dauri bani makoi gi saki thaklaga dauri bani maduda aikoi gi paisa mayam ama India dagi mi lising ama patarga di aikoi gi India gi paisa kaya yamna no Japan da drain tau gi ga dauri basi masini aina thamjaningi ba wafamsi maduna sokta baduna maduna tongan ba ama oikhare ngasi pithibi saukhtlaba leibak singna hojik mot mayam ama thambi khare saukhtlaba Harvard lomdagi karai lomdagi lakpa singda yugi afaba magi afaba mayam ama masi akoi hojik so habi gi liquor foreign liquor mayam ama akoi gi sida hojik laabni import toksiliban tawra ibani maman yam laba mayam ama masi akoi na thaibani madugi paisa du aikoi gi Manipur sida aikoi gi India sida leiroi madu laiba mafam duda adum chatkiba tabani masibu aikoi gi social development economic development laibra natraga aikoi gi economy da social da masi destroy tawribra haiba wafam simasu aikoi khannaba sumi speaker sa aduga loinana aikoina India gi constitution gi preamble da hairi India gi citizen khudingmakna social justice economic justice political justice phangadabani haina adu hauji aikoi gi sida topic asida legalize tawgadori basi alcohol damak hairi Manipur gi local rice beer da tawgadabani haiba akakna basu panbide masina takpadi legalize tawgadori basi aikoi gi foreign dagi lakpa potsing dunan aikoina masi hariga legalize tawba hairi basya masi aikoina wahan thok ama khakta da hanba yaroi aikoina thakpagi matam thakpagi sahi magi yonbagi license ki adu ada madu khakta da haiba yaroi legalize tawba haiba targa di foreign dagi alcohol mayam ama su beer mayam ama su pusilakpada athingba thamdabaduni magi sumnagi akakna basang amada thammaga madu pusilaka dauribani Madugi pusilapa matamda aikoi ngasagi foreign liquor mayam ama consume tobagi sangsi hena hengalakani speaker sir aikoi gi ina khullaba miyoi kayana aikoi gi lamdam sigi kanaba adugumba thabak tawramda invest tobagi mahutta adugumba foreign liquor maman tanglaba maikoi gi liquor dubu thakning nabagi damakta media gi through da print media gi through da amadi electronics media gi through da amadi makoi da kumai mayam ama festival mayam ama saki de adu ada pangthoktana miyam sida apamba poanba madubu thakning bagi amadi khaurang ba poanba mayam duna maram oirakanda lising amadi milan mayam ama puslaga aikoina madu thakadori bani paisa paiba singna thakadori bani sagadori bani aikoi gi paisa mayam ama makoi gi ligli singduna puraga sakhiga daw bani speaker sir Asumaina aikoi gi economy da effect tawre iba pot mayam ama lakpa asingba step mayam ama lakpa sibu aikoi gi miyam sna aikoi gi people singsna economic justice karam haina phanggadori bano speaker sir aduga aina amaga thamjaningi ngasa aikoi gi oja jotin amadi oja dhanabi laisam animakna pandigi
मदुदी 1991 दगी अखोई सी अदुम थिंगदुना लाए करी यमत कानद्रे हारे ड्राई स्टेट ओइरगसु कानदबगी मरम से मसी मरम मयाम अमा लई मसी लीगलाइज तौदबना नते मसी मदी अखोई खन्नब सुमी मरमदी मसी अखोइना इंप्लीमेंट तौबा ngamdaba effective ओइदबगी मरमदी मरम यामना लैखरे नंबर 1 अहांब मरमदा करिगिनो हाइबदा अखोइगी मणिपुर की लोकल बियर से मसी अखोइना थिंगबा मतमदा हाइरिबा प्रोहिबिशन एक्ट सिना कवर तौदबा मफम खरे यावरी मदुदी शेड्यूल कास्ट विलेज अमदी शेड्यूल ट्राइब विलेज खरा मदुना मरम ओइरकांदा अखोइगी सी फुल्ली प्रोहिबिट तौबा नते पार्टली प्रोहिबिट नि मरम मदुना ngसाइगी पार्टली प्रोहिबिट तौरबनिना थिंगदबा मफम सिंगसिदगी लोकल राइस बियर मयाम अमा पुथोलाइनि अदुना हौजिक त लैदिबा अखोइगी ट्रेन सी पैसा पाइबा सिंगना फॉरेन लिकर अदुगा मखोइगी पैसा दु चलंगिबा अदुगा पैसा पाइदबा सिंगसिना अखोइगी लोकल बियर थकपा अमदी निसा हाइबसिति निसानि अखोइना कनानासु मदु कंट्रोल तौबा ngमोय नंग असिदगी हेना थउ नंग असिदगी हेना थकनु सिगी मतमदा थउ सिदा तौगनु सिदी अइना सुम खनबदा मी लिसिंग अमगी मनुंगा अमगु बगादी फॉलो तौगद्रा नियम सी अदुगा अयामबनदी मदु कैदंगैदसु फॉलो तौरो अदुना अखोइगी पैसा पाइदबा सिंगना लिवर सखाव पटलगा सिबा अदुगा पैसा पाइबा सिंग अमदी ज्ञान ताबा सिंगना पैसा से मिंगोंदा पीगिबा मसीगी ट्रेन सिनी अखोइ सिदा लैरिबसी मरम मदुना स्पीकर सा अखोइना लोइना खंगनरबा वाफम ngakतनी यू हाइबसिदी मसीदी अखोइगी बापूजी महात्मा गांधी मगनसु हाइबिरमिनी invention of devil लाइना अदो सी हाइरमी बसी करिगिदमक्तनोबा अदगी अखोइगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 47 आर्टिकल नसु मेडिसिनल पर्पस नतना कंज्यूमशन दी थिंगबम थोई हाइबे वाफम सि थमग्रबनेबा अदो असिगुम्बा मयाम असि लेरगिबसी अखंग अहि मयाम मना अखोइगी खन्नरबा मतुंगदा यामना कुमना खल्लबा मतुंगदा यू हाइबा अल्कोहल हाइबा पोट असिदी मसिदी निसानी हिदाक नते हाइबसी मरमदी निसागी पोटसिने हेना वांगना यावबनिना मसिदी कानरोय मसि थिंगबम थोइना हाइबसे मसिगी पोटसिने लैगरिसी मसिदा अखोइना लीगलाइज तौरगा यामना फ्री ओहेलगा मपानदगी लाकसु थिंगदबी अदगी अखोइगी सिदासु हेक्ता पुथोकि सिदा तौरगा मयामजी हेक्ता निसागी इपाकदा तौहनबा हाइबसे मसिदी असुंबा खोंथांग ओइरोय हाइना हाइजनिंगी स्पीकर सा अदुगा अमना आइना थमजनिंगबा वाफम अमना अखोइसी हौजी ग्लोबलाइजेशन अखोइगी इसा इसु मपानदा लेतबा कनामता यावरोय मफम खुदिंगमक्ता आइगी इसा लेरंगनी आइगी इनाव लेगनी आइगी इसु लेगनी मयाम अमा लेगनेबा अदो अखोइना ngसाइगी सिदा यामना कनो तौरगा राइस बियर से सुंगगा सेकमाइगी खंगदे करिगी खंगदे मपानदा थादोएना खल्लसेबा मदुगी पोतुना ngसाइगी तौगी लेगिबा मतमदा अखोइगी ngसाइ पंदीगेबा अखोइगी लमसिददी थाअंदबा याय हाइना अदु अखोइगी सिददी थाअलरोइसेबा मपानदा लेबा अखोइगी इसा इसु सिंगदि थाअरोइद्रा हाइबा सिगी पोतसि लाई अदुगा अखोइना कैदंगैदसु मसिगी मारे निसा हाइबसिदी थकलि मखै पेंदबा हेक थकबा हौरुरगदी अदुम कंज्यूमजी तौबगी पेनबा नाइदबा मदुननी ngasi अखोइना निसागी विक्टिम मयाम अमा ओइदुना मिसी मिना मयाम अमा थोकलिबसी स्पीकर सा अदुगा अखोइना ngasi फावबा अंगांग ओइरिङैदगी ngasi फावबो उजरकपा मतमदा निस यू थागा होय एडल्ट्रेशन कइगे पोतुना अमा ओइगरे यू थागा ngaurगा मदुना ngसाइगी अफबा पुरपा अमत्ता उदे हाइजरिबा यूसी हौसी थम्बिरिबा वाफमसी सुंगगा गवर्नमेंट टैक्स लाकनी अमदी सुंगिबा फैक्ट्री सी मदुगी लाइसेंस पाइरबा सिंगदुगी पैसा खरा लाकनी मखोय खरगी मियोय खरा जॉब पिगनी अदुबु मास पीपल दि कमदौबा कनानसु कंट्रोल तौबा ngमोये अखोयगी बादगा थमादी से सही कुमाथोय दे हाइरो सही कुमाथोय गी अंगांगना पुंताव तावरदोइनी बार से कतिरेक तिरिकिरकेगी इन्नदना क्यू लेंग्रगा दोइनी हौजी जर्दा सि थिंगदबसिना हौजी जर्दा पान दुकानदा नुमिदांग सिदा लेंगिबा मयाम अमा सिनि खुदम हाइबु अदो अखोइना फना लीगलाइज तौदुनासु मसिदी ओइथोक्लोय हाइबसिदी अइना थमजनिंगी अखोइ फार्मासीदा योलिबा अखोइगी लाइफ सेविंग ड्रग मयाम अमा अमदी अतोपा ड्रग मयाम अमा मदु यामना लीगलाइज तौरबा पोट ngakतनी हाइबा मदु अदु मिस यूज तौरिबनी मिस यूज तौबगी सांगी डेन ड्राइव फावबा मिस यूज तौरेबा अदुना अखोइना फना यामना लीगलाइज तौरगसु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ पुथोपसु ngमोय अदुगा पुथोअगा मपानदा थादोपदसु करिसु मीगी वालगी मार्केटा अखोय कम्पीट तौबा कैदोंगदसु ngमोय मरम मदुना स्पीकर सार अइना थमजनिंबा वाफमदि पुमनमकना यु हाइबसि निसानी हाइबा वाखनसे मसोमदा ओइना संगसिनबिबना हेना फै हाइना खनजै मरमदि अदुगा सिमसु थमजनिंगी अखोयना ngasi यु थिंबा ngमद्रिबा अमदि मयामना यु सिजिनरिबसे मसि थिंगनबगिदमकता लीगलाइज तौनी हाइबा पोटके सब मानेबा करम हाइना लीगलाइज तौदबमक्सु असुक्यामना कनो तौरबा मतमसिदा लीगलाइज तौरगा करम हाइना थिंबा ngमदौरिनोबा लीगलाइज तौबा हाइरिसि याहल्लबनेबा अयाबा पीबा पोट हाइसि अदुम यारबनेबा आई खुदम अमा पीजेगेको मयाम बेबा थोक्तेदि हाइबिगनु नुपा अमगा नुपी अमगा अंगांग पाखंग अमगा लेसाबी अमगा मरी लेनरें खलो से सगै मसेनि हाइन खलो मा थिंबदुना मरम ओरकाना मा खरा मखैदि थिगौबा ngamba यायबा खरा लमहेन तुहेनबा खरा मदु नानथोक्तुना चखरबसु मदु यारेना फ्री हेन थारगदि मदुम अदुम संसिंगी बताबनेबा अदुना अखोगी ह्यूमन बिहेवियर सिदि यामना लुबनी अखोई यामना स्टैंडर्ड लेबा अदगी यामना वाखन तारबा ngaktagisu अखोई खनबा यारोय अदुना अइना थमजनिंबा वाफमदि सुखले खन्नदबा राइस बिहार की वाफम सी असि सुंबा अल्कोहल सुंबा लीगलाइज तौबा अदु तौबा सिदि सुखले खन्नदना मसिदि आइदि थिंगबु थिंगगदि सोइदना यामना मरमदि थिंबा ngमद्रिबसिदि अखोगी इन्फोर्सिंग एजेंसी मयामसिना खजितंग वीक ओइबा प्रजा मयामना ज्ञान तादबा अइना ngасai हाइजगिबदु पार्टली प्रोहिबिट तौबदु मदुना सुमरम अमनि हाइना खनजै मरम मदुना अइदि अतोपा वाफम अमरोमदा से अल्कोहल मरी लेना अल्कोहल सिदा ngसाइगी मेडिसिनल वैल्यू यावि हाइना तापीगरे अदु मेडिसिनल वैल्यू यावरिबा अल्कोहल दे यावरिबसे अदु ओइबा तारगदि अखोगी अल्कोहल हाइना मदोमदा ngसाइगी निसागी पोलोमदुदा पुथोकपगी महुता मागी अल्कोहल दगी अखोगी मणिपुरगी अल्कोहल की रॉ मटेरियल सिंगसिदगी करी मेडिसिनल वैल्यू लेइ हाइबसी पुथोकलगा अखोगी गवर्नमेंट असु मदोमदा पुकनिंग सिंगसिनबिरगा अदगी एनजीओ लेरिबा अदगी अखोगी मयाम अमा लेरिबा मयामसिना ngसाइगी केमिकल साइंस दा हाइरबा अदगी अखोई लोकल फिजिशियन मयाम अमा लेरि माइबा असु मयामसि कोक सुंसिनरकांदुदा अखोगी मणिपुरदा फंगलिबा अल्कोहल की रॉ मटेरियल सिंगसदा करी मेडिसिनल वैल्यू यावरी हाइरिबा मेडिसिनल वैल्यू यावरिबा पोट सिंगसिना अखोगी लाइफ सेविंग ड्रग पुथोगा मालेम सिदा चाइना ना ngसाइगी पेपर पुथोपगी साउथोकसरिबा प्रिंटिंग प्रोसेस पुथोमबगी साउथोकसरिबा गन पाउडर पुथोपगी साउथोकसरिबा अदुम हाइना मणिपुर सु अखोगी अल्कोहल की चांग यावबा अदुगुंबा मणिपुरदगी फंगबा रॉ मटेरियल दगी अखोई सिगुंबा मेडिसिन अमा पुथोखरेना हाइबगी पोतो अदोम हेना चंगसिनबना खाइ पुनमकी अफब ओइगनी हाइना थाजै मरम मदुना अखोगी पोटसे यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबा मोंग द चंगसिनसी निसा हाइबसिदि डिस्ट्रक्टिव वे मदा लाकपनी मरम अदुना नेसागी पोटसिदि अखोना अल्कोहल की पोटसे मसदा लीगलाइज तौबा हाइबसिदि निसा लिकर कंजूमशन दा अमदि निसागी मयाइना मांगहनबदा सपोर्ट तौबनी हाइबा वाफम असिदा थमजगे Thagatsari, thank you very much. Dr. Numaitheng Pramodeni yam phajaba defense point khar pukho pirei hana khoi colony oiramba mayam du recolonization gi process ama muk economic recolonization ki process ama changkhal raba haibagi akiba duni sake de da mayam kaudana masida mayam gi paisa hojikti country में country colonized over is not necessarily landmi thazal laga nataba hojik China na almost every other countries hi makhoi gi product में हम thazal laga almost colony of China own rabane China gi GDP paisa hengkan nabagi lambi ma loin ma gyatana Pakistan khangde India khangde ngasi India da khoiramni ba Gandhi kari hoge lai gi murti गणेश चाइना सारे है गुजरात गुजरात अखोगी मैन्युफैक्चरिंग हब होइबसी चाइना सारे है चाही खुदिंग की पुथोरप गणेश की ममित से सुम खुजल चाइनीज माल एदना अदुबाउगी वारी लेवे अदुना
colony new colonization की वारी रोम द चंखे लगपगी नांग बदुनी फंगतो इसी लोइने ना होय कनोसी कनो यारों बयाई टोनिक की पोट ओजा धन भी न पुतु यारों बयाई but basically अखोगी यू है वो पोचिदी addictive ओय वो पोटनी है बसिदी खंगदन लाबनी है वो पोटनी अदुना can we stop at 2 regulation है बसिदा हौजी थिंग ने regulate तो वो याद बसिदा करम बलोना करम ब regulation ना करम ब legislation ना मी अमबु पेक अनी दगी अहुम जो हंदा बसी थिंग ब यागदरा है वो पोतुने मसी बतांग द नोक ना बा जोक अमतंग गाय जगे होय गंजा थकमिनबा ममानबा मी मंगा तरुक सुम गंजा जे थलकपदगी गंजा थकपसे फत्रे हेना खंगाबा सिदा मखोय मयामसिना ngasi ganja thakpase toji adubu aroi boina muktang di phajana thaksi hedena akhoi rasagula ga si phajana semdana khotana athum hauga thamdana aroi base ekta phajana धूमधाम द तौरब लोइरे नोंगलाले केम तौद्रे मोइसे ngangnade ganjai matangda nini sui ngangnade humni surakpasida kharga ngangna bahore mariri surakpasidi oja nahangi last to amuktang ga hanjira haibena aduna sigumba wahisu lei adugi nungnang baduni khoi oja na puthora isi nahangi pek ani de loiselase na bar da changmina badu नातंग पेक अनी तो लोए कान भाई नागी लास्ट की पेक अनी तो अमुतंग हंजिराई दो अदो अंदर लाकत रहे बगी नुनांग बदुनी अदो मसी कमाई डिफेंड तो कत के दो ट्रेजरी बेंच तकी नेक्स्ट स्पीकर अहोय बाय प्रोफेशन दी बैंकर ने कमाई तो दना यूथ को भई हाई दोइनो दि खंगदे बट तार गा खंगनी तमु मोरंगथेम चंद्रशेखर अदो तमोदम फ्लोर जी पीद्रिंगैदा मसाई कोइगी mayam maraktagi mi ani ni khaktang for and against nangbi oidana organization thambi gi bado yaraga di maming du pisen biraga di jodi maming amta laktri amala atu maming du yaraga di pisen biu for the nangbi doira natra against the nangbi doira volunteer kangbu na maming du loksan biu adu hore akoi sigi round je glorak paga floor dagi akoi ani khaktang lokho chage adu ga defend do biu amasung for the nangbi ani ni ko for the ani against the ani what that Chandrasekhar अखोई स्पीकर सर अखोई स्पीकर साना भी के बाद बैंकर दी वो रेकरा माने यू थकबदा माने फई है ना माने हरंग दोरी नो है बिसे मसी जो आइना तंग पाकुम भी के आई जो जा धनबीर मजाले अखोई जो हैबिचुअल ड्रिंकर मक्ति हाई भी आरोय अखोई जो ओकेजनल ड्रिंकर है बतारे मरम दी अखोई ने यू है बिसे अखोई ना लोइना खंगिको यू थकपसी इंजुरियस टू हेल्थ है लेवल दबाव थारिनी हक्चांग सोई है ना हक्चांग सोई भी सिगी मरम जुल लई अदुगा यू सथागा खुलाय ओइना सिनबा हाइबदी यू दुना बेनिफिशियल ओइना सिनबई मतंगददी अखोइगी वजादनी बिना मरिक सुना तंबिग्रे अदुगा यू जिजु यानान बमकदा मेडिसिन की प्रॉपर्टी या बेसिदियाबा दुम खंगे यू जी अल्कोहल है बिसी ए पुतोलकादा अल्कोहल की ममिंग से एक्वाबिटा कोई एक्वाबिटा से लेटिन को एक्वाबिटा से क्या अर्थ है करिए वाटर ऑफ लाइफ है ने वाटर ऑफ लाइफ है ना अल्कोहल थोड़ा का अंदर थोड़ी बहुत प्रोडक्शन ये मुझे ये उनका दे और तो उन्हें करिए हरो नहीं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मगुन में याव तो ना मुझे वहाँ तो ना नहीं रहे अदुना मुझे ना मिंग थोड़े एक्वाबिटा है ना अदुना वाटर ऑफ लाइफ है अदुना सिगुम्बगी वाटर ऑफ लाइफ सिगी सु मागी प्रॉपर्टी मयाम अमली मासी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सु लई मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतंग दई यमतंग हाइजगे मासी सोवा अखोई जिन बुथोबई मतंग गनिको अखोई की डॉक्टर अमा लेरमी मासे डॉक्टर सिगी ममिंग दे सबसान खंगरे अदुगा अखोई की स्टोमक डॉक्टर चौ यावरी को स्टोमक नाबा अदगी पुक थिनबो खोटबदा अखोई जुनिपर हाइदना अखोई की कनो मा हार्प अमली जुनिपर हाफ सिगी बेरी सिगा माना बेरी सिगी मही जी लो लोरगा माना मागी पेशेंट में याम सिदा माना इन्वेस्टर तो या बा ए नंग स्टोमक एक वर्ग जी नंग स्टोमक ट्रबल लड़गा जी अदना सी थक इयो है ना अदगी फरे अदगी दिमाना मुक एक्सपेरिमेंट तोरे मासु यू पाम्बा करमाया तोगे करी थोलके मा येनिंग बा अदगी जी अतोपा
Geneva है ना माना कहनो मगा मैं इसी जानचंद्र का थोड़ा कांदे दी अधूरे थोड़ी बार प्रोडक्शन माने जेनिवर थोड़े अतो बा बेरी होंगे जानचंद्र कांदा माने जेनिवर थोड़े कांदे दी उन तो महाव जो लेबा मगुन जो लेबा मोरे में अरे देखी दी मोई की असलिया की वारी नहीं असलिया से देखी दी माँ की पेशेंट में आप जिन्होंने माँ की मई तो थोड़ी जाम भाई ने मई तो थोड़ी जाम भाई ऐसे नुंगा है देखी दी नी मयाम से पेशेंट में आप मुँह ना दो भाई जो पुंगा रे ना कोई दाता रसों की तो पेशेंट मयाम लाई मयाम लाए है मयाम लागा तो मई से पिछले अदर इमाना जेनेबर थोले माई प्रोडक्शन जेनेबर दे सुन तेंची लेगाना जेन हरे जेन हरे अरे ये कौन वांगन जिन है ना थोकी प्रोडक्शन जिन ने है अदर सुमाना कोई ना अल्कोहल खुद कोई ना पॉइजनस हुए टॉक्सिक हुए है बदी हुई दी अमत सोई दी अदुबु अल्कोहल दे मसा है की कोई की डॉक्टर धनमी ने स्वाइबी या कोई की इबे प्रमोदी ने स्वाइ की अल्कोहल थकदबसी करीनो है ना कनाना नो अब अल्कोहल थकदबसी अल्कोहल ऐसी सुमाना है अपना अल्कोहल इज टू बी एंजॉयड alcohol is adult pleasure alcohol is adult pleasure to be enjoyed with moderation and consideration alcohol is the akhoi pleasure gi namak tane ba enjoy tong nami namak tane ba hachang thona ngai namak ta akhoi yu thau hai ba nati ba khangma ngam da ba gi control to ngam da mi me ajna yu tha ga hachang chok bai wa ne ba aduna adult pleasure ne ari adult si kanano adult in physically adult or ba mentally adult or ba अदुगुम्बा कांगुना थगो हाइबने अब यु थगो हाइबसी कनाना सु अखोय अंगा अमदा बा साइतरा सुथ्रिबा अंगा अमदा बा यु थगो हाइना अखोय कने सु एडवाइस तौरो याबा अखंगाइन एडवाइस तौबुदी हे अहल लमन लेरे मा एडल लोरे मिस्योर ओरे अदुग ममीना यु थक्सी अदुगा बा मा प्लीजर म पंगु हाइबे वाने बा अदुगा यु थक्सी मरम जिसु याम लेयबा यु थकबदने अखोयना लोइ फति याबा यारो यु थरो बदने अखोय सेबा गना रिलैक्सेशन के दमक थकपनी मरु मपांग फ्रेंडशिप सियबा हेना फ्रेंडशिप सेशन अब थकपनी लेबा संडी एम करार तोनो वाउदा एग्रीमेंट एम इन वाउदा प्राइम मिनिस्टर हम चलगा सीआर साइड तोरगा दिल्ली थांगलगा सीआर साइड तोरगा मकु छोंदरगा सी दु कोई सिनरी बनेबा अद मरु मपांग ओइबगी मरी सेचलली रिलैक्सेशन फंगी नुंगाई असेंग वानी यु थकदे बिबे नोइना दि खंगम दबे याइको वाखन जो अब नौथोई है तारे वाखन जो मरी लाई अब हेक्ता पंगमई था हेक्ता तुंग्रे दुदे अमा ओरे कवि ने इबे में प्रमोदिनी उमर खयाम कवि में आमना है मरमरता को जुताई कवि में आमना सुरु बेरी एमगा थागा बा नुमिदांग अथेंग मदगा तोरे दिबा कवि तागा कि मरी थोले है ना अखोई ताई अदो उमर खयाम आर्मी उखा की मखादा वाइन ग्लास में सोम नाकंदना ने ए लोफ ऑफ ब्रेड अमगा ऑर्गन दे दिया ओ पृथ्वी जी शांति ले रही अरे देख वखन जी मरी लातना मागी रुवायत मयाम मा याबा अदु जोदी सीएसपी सिन अदु अर्गति यू एफसी करी जोबा फतबा पो नती याबा अदुबु करम मायने यू थकनी है दु दियाबा with consideration, with temperance, with responsibility. आई यू था जी करी और पयाई करी थोड़ा पयाई आई क्या हम थकनी अदुम खंग ममीना यू थाऊ न तो बांगा में हम सुआ में हम यू थकनु चीनी अब कोई ना रेगुलेशन हारी सी रेगुलेशन हारी भी कोई यू से अब एक तो फ्री दबा गेलोन दरम एक तो तौरगा मसी एक तो लेबाग से अब यू ने एक तो इसिंग जब थोड़ा से हाइप नती है अब अदना नियम रेगुलेशन है दी कंट्रोल बाय लॉ कंट्रोल बाय सिस्टम अदु तौरगान दा अकोई यू से कर थादोपना फगद्रा अकोई प्रोविजन तौरे 1991 नि प्रोविजन तौरे से आरके रणबीर ने चीफ मिनिस्टर होई मतम देनी प्रोविजन तौरे से सही कुंतरुक सोरे क्वार्टर ए सेंचुरी जाति यमगी इतिहास दा क्वार्टर ए सेंचुरी से देबा चाकट केयर के देबा कोरिया जापान कोरिया का जेबा इंडिया ना 1955 56 दा मोय मसेन लान थोना गान दा इंडिया ना खमजिलुरी नि ना कोई नेहरू इन का संग्रह है नोई मसेन तो नु गाना अदु सही ड्रामा की मतुंग दे दिया कोई खामजुलुबा कोई दे मोई हेंदोक्रे अदु मोई युथै अदु युथगा न एवरी कंट्री युथगा न युथबा कंट्री दो सखत दे हबदी यारो याबा अदु विथ कंसीडरेशन एंड विथ मॉडरेशन विथ टेम्परेंस युथौ हाइबने याबा अदु
अखोइना प्रोहिबिशन है अमेरिका ने सही सामगी सही क्या सोरे साम है तारे मोई 2000 कनो दगिना 10 दगिना 20 दगिना मोई तोरपनी अदुदा मोइना खलेबा नुपी म्याम की होदेनी मोई वुमेन क्रुसेट काय ले अदगी अमेरिकन बैप्टिस्ट अदगी करी है मोई टेम्परेंस ग्रुप गाय मयाम ले मादरे मोइना खलेबा अस अखोइ नुपा म्याम सेबा संदेगा सेबा सरसगा उसत्रे जू थकना सेलून संगना तौ लेरे अदुरगदी अखोइगी पैसा ताली म्याम से लोइन मांग तारे हायना मोइ म्याम सिना हौरे यो अखोइगी मणिपुरगी अखोइगी नुपी गी अखोइगी यो होरे समाना अदु मतमदा मोइगी प्रेसिडेंट से विड्रॉल सन को मादी अब पामदी मादी अब थिंगमजी पामदी अब अदु विड्रॉल सनदी यानिंदे अदुरा मोइगी दे कांग्रेस मा पांगन याम कले अदा मोइगी कांग्रेस में नम यावी भोल स्थित है मानी माना नुपी म्याम सिगा तौदना माना कन्न मूव तौदना होजिकी यू थिंगमजी मोइ एक पास हो एक पास होते जनवरी 19 2020 दगी दिया एक जनवरी होते अमेरिका दा यू थिंगने अब अदुदी इकों गोंगान कमाइन तोरे नुपी म्याम खलोयबा नुपा म्याम सेबा संदे नुबितगा देबा सरसगा लानी अदे दे कातुगान तौबि तोरोरेन खले ह्यूमन नेचर है दिया हाना महाव तंगरुबा पोतोबा हंजिन हंजिन थंगिंग मंगरदरसु अमुकसु तंगनिंगे हबा अखोइगे स्पीकर ना हाइबिगिबा नानि लास्ट पे दोंग तंगा गायना तंगनिंगे हबा अदुगे दिएबा अदे मोइसु थिरेबा क्राइदि फंगदगे युसी अदुदिगे मो खरांग थंगमनिना बा खरांग बसिगी सप्लाई सी हम पिनंगाय मी धमा थोले अदे मतम दे अमेरिका दे युसी थिंगी दोरे खंगदे दि होइगे हारि बिसेबा क्वाइदे साथी दोरि सी यु थिंगबदा क्वाइदे अमेरिका दा थोलगदर चिकागो दोने चिकागो कनाडा की बॉर्डर ने वा नॉर्दर्न अमेरिका नि अद मतम दे अमेरिका दा सिगुम होम लाए अदुना ए युसी मोइ थिंगी दोरे अदुइदि सोम नाकंदेगी कोइ जे युसी सप्लाई तौनगाय कनाडा नि युसी धमा सुंगेबा कंपनी सी ममी सीग्राम सिना स्टॉक तो जिले थमे सही मरी मंगा से स्टॉक पाइल तो थमे अमेरिका दा मोइ थाजिनबा लोन बॉर्डर की पोरसु ओइबनिना थाजिनगाय तौदना अदमाय तो थाजिली अदुदेगी कांगबु अमनने हुस चिकागो दा ख्वाइ लाइ सिदे मतम दुदे दिया यू थिंगे दे यू डिमांड एंड सप्लाई की मिस में से लावनिना ने सप्लाई से क्राई दिनो थोले मी म्याम से आई तोगे बुट लेगर गाय वाई से दो सोदोनी बुट लेगर है दिने यू से बा बुट से हाथ लगा खोंगराव से की मरद ये पगा तो कांगू दुने बा अरे द गैंगस्टर म्याम थोले गैंगस्टर ख्वाइ की कन मदी अल कापोन तो अदुरे थोले नहीं होजी की प्रोहिबिशन की मतम सिनी यू थिंग मसी प्रोहिबिशन नाय बसी अमेरिका दे की होगी बा तामी प्रोहिबिशन नाय बसी को अरे थोले क्राइम हेंगले मरमदी माई गैंगस्टर मैम सिनाबा माई एरिया खादोंनरे हातोंनरे म तोरे क्राइम हेंगले यू थकु जानदरी अदे यू की क्वालिटी जो अमु हंथरे अकोइ स्वाइ थोइस माना अरे दि मसिदि कानर रोय हाइना अमेरिका ने सही त्रॉम दोइसे मोइना हाय वर्स कनो सोशल लेजिस्लेशन हाय अमेरिका ना मोइंगी प्रोविजन छे अरे the provision never taken place in America. अरे दियावा 2013 दगी दियावा 1933 दगी दियावा अमेरिका दे youth in by जो why ही लगी रे provision है why ही dictionary ले और मोइना हम तो जो practice तो रे अदुनी हो ये ले रही थिंग बंगमदी अकोई मणिपुर ही यंग से अब 91 दगी थिंग बनी थिंग बंगमदी की मरम जुल ले अब थिंग बंगमदी बे मरम दी politically will में याव दी मतम दुरो थिंगी बसु नुपी म्याम खरा तौरे अदुगी नारोल की इहो कंखलक मने करीने आर के रणबीर जोबा मानसी मिनिस्टर गांदा ओ फरे नुपी म्याम तौरे नारोल नु थिंग मने मसीदी अब एकम पास तौसी हैना अदु मोइ इंप्लीमेंट तौगे मोइ फजर खंडी है पॉलिटिकल विल लेती है हो युजुनी आइना मणिपुर गवर्नमेंट अखोइ हंगसे है नोइ प्रोविजन एक से फजर एनफोर्स तौरो एनफोर्स सुक तौ दी है तौस तौरै इलेक्शन द वोट कारी म्याम जे मयाम द यू पिथागा अमा तौर काबा ngaतने है किने जे ओइ मयाम द लाव आई युम द नुम दाउन लाक यू थ जेना तौनी अदुगा बा यू दो बा माना खरा फबा मीदना बा कोई इंडियन मेड फॉरेन लिकर गा पिथाकने आतै दिया कोई स्वाइगे लोकल ब्रिउ आतारेने क्वाइदगी पॉइजनस होरबा इथाइल अल्कोहल यावो द बा द मेथानोल यावरबा मयाम पिथैने बा पर सरप यानबा यूरिया यानबा मयाम पिथैने बा अदुम बा लेजिस्लेटर मयाम दुना एनफोर्स तौनिंग दिया बा
enforce tawdabde kari thole lekai da simana abki daba naro mayam thole demand gi lebani na supply pige na quality gi wa mai khanre quantity puthol lore na tha ma da liter amani puthok charam ba mamang gi akoi matang na puthom ba phayeng na adigi andro na puthoi ba myam commercialize tore quality yengre quantity gi wakanda loina satna kari yaudi na kain khandre quantity puthok ro khoi profit making machine ni habi massage khalngre aduga yu puthom ni yu phadam ngangare yu phadam mayam pithaga khoi na isai na om gi hel mayam si jum mangal laga khoi kyam bu yeni government da khoi hierarchy strictly prohibition act si enforce to biro corruption mayam thole hoye khoi sida no mai pai mayam sin nom dam yorani no yoradi di moi chagrani bender pasa kaini thangai jani yu thing badina tiaba yu du de gi moi so ba slice of profit moi logi have never chingge thawai yaro sapana tiaba king moi ba political master mayam sin ek ama phajana enforce of the meeting moi ba lokto adu lokto e maram di moi so ching manung je himbi hingaganda moi gi political life se ba survive to ngai khon di mani ba aduna ko yam lui ho yi manipur yu thing ba ko sungang na moi Suway way to have say, Suway have the go. Impossible is sometimes possible. Go. We have a political will, Mayadana, a you think any have say, a quay by half time in the Bamsum. Thank you very much. Thank you. Point Pazaba, Karadum Putore. One major point prohibitions in a criminal creator, we have a Portima. Achogo point ni koi tamo Chandrasekhar puthorgai report se aduga political will leite banina akogi Manipur prohibition ji work to de bani ado anova legislation ji tagadi political will leidoi jala aduma akogi political will leite basi political will kamai lehen ba karam badal lehen ba chumgadage prohibition ji implement of Badana land of Chundori Brana Traga prohibitions in Loktopoki political win at Chungadra. Sigisi have had counter to Winaba opposition Benstagi last speaker winner Ozaki S. Sundari, principal PRs, English school coaching, Madam Adongi Matamlobi. Good afternoon, everyone. Speaker sir, Kai Kumnazaraba, Loinani. Favor side the Pambiriba, like Shu Hairaba, Oza Ahum Amadi, Masigi Asom the Egi, Mikerom the Pambiriba, opposer side the Pamiba, Ozasin Punamapu and Ikai Kunzabanari, Loina na, or dance the Lavidiba, ladies and gentlemen Punama. Masigi topic Asi, Pazaba, legalization, regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Yamna Pazadana Lakpani Adu Lush Aruivago Oire, a Punging Sida Kitang Tawai Warap Toba Amadisangre, Madam di Pevergi site of Hambiriba Oza, Ahumna, Sakot Pagiwa, Mapanlangiwa, Pek Ani Ahum Takpagiwa, Isamaksu Takpagiwa, Loina Panbigare, Matanga Sida, Nasi Asi, a coin of Putokari Basidi, could Takpayaro, Hyber of the Sanctions Agadobonina, Kitang Punging Jawaroba, Oza, Danabi like Sramasu. Horin sida silu haiba masu hai masida aigi pungning sida nuai tawa watak tawa madi powder banate anyway adu point the laksarabada masigi topic asi am phajabani si laktringi mamang sida topic sigi point the laktringi mamang sida I ha kari ko makharadang kaksingi yang waru biro speakers hardagi ya balogzaraga koi nisaban you thingbagi matang da changki history mate kitang ai kitang ningsing jage akoi yan hanba ayak impal dagi laksabani Kaksinda 1975-76 adwaida nisa thingbagi khongjang nisa ban haidana yu thingbagi thabak chatharami yam naha oiri akoi meeting na tawbadadi yawi na nong phadok su wa ngang ba khotpa su yawi adubu kanana karmain thingbano haibadudi yam naha oiba matam ohibanina mawonobi oibane khangjagidre adubu 2001 akoi gi June 18 gi thaudok Manipuri ngangkhai kaiba yaroi haibana chingbada Kakchingi miam hokpada kakchingi nupi mayam mana punna maduda saruk yaki matamdugi
अखोई करी हाइगनी राज अखोई गवर्नमेंट दुना अदुगी सॉल्यूशन दु कनो तहर मतुंग दुदा सॉल्यूशन तहर मतुंग दुदा ngangkhoi gi wathok loisang matung duda ima iben mayam se hauruba mayam duda wafam ama puthorei akhoi na tawruriba akhoi mayam puli kan sida kaksing da youth iba mayam se thingna bo hona sira haida masi da tane adumai tawdana 2001 gi swai sida akhoi ine mingoina panjarabada ine amamza amadi ise ibetombi ingtholaikai gi mabani gi lising makhada akhoi mau mayam ama indana nisa thingbi kongjang changki matamdu yam paki yam samjanjarage mai paki adubu nasai haijabado akhoi imungi nupi mauna ha mayam na changjanba khongjang oiba government dagi di akhoi gi police ka se nungdang da khoina yuyomam thugai bada police ka se phone tobada paibirakta ba yam awaba gi phibam lakpa mina pik thanba kramai tawdana masi compromise tawna dagi haiba yam chik kokse leiba wathok thugodo ba mayam su yaudaba nate changjaliba khongjang mayam du da nupi sing su ain khuta paiba heta yu thakpa uraga yu sungba yu thakpa yu yonbasi uraga maru kokthokse yum sidoksi ka haibna chingbasu lakpa sugita akhoi sumaina tawraga thingbadugi aina samjanjarabada maduda success oihiba point ani khaktang thamjage ihan hanbada akhoi azad hon haidana hoi imphal dagi lengbireba oja sing ju khangbirangani azad hol gi pareng sida yu yomba yam lerami akhoi si pareng sida thokpa yam tali mauna moina matam duda adugi yu thungbado akhoi yu sungiba yu yoliba mayam do ningtholaikai ima event azad ke arengi iba event hauraga noi akhoi na hauri kanda mafam sida yu yonbadi yararoi akhoi sidi yumlakni kaino oijrabasu bazaga na asu noi ne yoningwa mafam da kadai da noi yorubadagi nasai haugiba 2001 dagi haugi 2017 sida azad honda yu yomba mata leihidre madu akhoi ni saban kangbuna thingkhibagi outcomes ama phone oina phangkibani mathangda matamduda ina khanjabada akhoi na kanna 2002 adwaida election ama tawgi madu tare suba vidhan sabha election oirongani ena khanjai maduda mioi mirep ohiba khoi lehidraba jaira bot su yaure adagi oja nimai yaure then oja thambal oja tombana singba mioi mirep khudimak se kawra khoi na nawalai lampak ta meeting ama pangthoki handaki election singdadi akhoi ima ibena haijari yu haibase election si thabiganu haiba wasai loinaba candidate singsina thadroi aduna moi adugi votumok kaksing da santi oiba election laikhide adubu akhoi insa haijagiba marang kharada akhoi ni saban gi party sida akhoi ain khuta paiba malakpa ade kanagomba imung manungi natraga laikai wa thoksu akhoi de hek war o kain haijalak pogumbam su toksalakpadagi akhoi je sum khara wakhan khanaraga thaptoki yam nungai tha chahi amani dudi really kaksing se dry kaino amadi town amadi okhibani masi soidan mayam punamak ningsing birangwani adubu anyway laksarage poinda ngasigi asukmulba topic yamna matang chai topic siwa ai sangna haijararoi matana thengibagi matungina adubu topic sing sida akoigi somdagi koi favor gi side phambiriba oja singdagi motagi ai not toksinjabada youth ibise karigi damakta no haibada amana income gi dani haibasu panbigre amana koi nungaina bagi thangja weekend thakpa khopa haibasin su panbigre adubu aina favor gi bench ta phambiriba oja singda haijening badi is not Japan is not South Korea is Manipur is Kaksing neba haiba du Kaksing apply tawba yagadra ai amtang khanbiyo nasai wasak pigi sakhut lamda you thingi masina aseng orbadi kindly guarantee pibiu you thingraga sakhatle you thingaga sakhatte you thingraga sakhan habdi hayamak government haisi hayengdagi dry state lothokse lothokse chakpu chak guarantee pibiramu masina in hygiene bati amungna nasagi dry state oibra nasagi liquor prohibition act 1991 something madu labor leitabra haisibu manipur gi praja singjibu khangabra khangdabra ai bhabta te akhoi na nisaban taurikan da su noina tawdraga su prohibition act leibani kaina lai su haibana dum takpi ai akhoi ningba kaira halaga dum tokpani prohibition act se manipur da salibla satabra ai basi akhoi huju bhabta die ngasi ngarang tawrai basidi akhoi ngang nan july gi kano duda mi manga masikhiba 70 gi mathakta adumai tawdana laikan nakhiba adagi amuksu police personnel karana police ki gari masada yu liter jangkhai chama purami hai adusu accident thokpadagi phangbani hai accident to omdrabadi koi khangamoi
मधुदगी ने मंगा सिंगांग कइनुम सुम तखलइसे तंजा सिदा लाइक लाइसु हैरबा ओजा सिंग जेंटलमैन सिना अखोगी मणिपुर सिदा कक्सिंग सिदा जापान की साउथ कोरिया की न सिंगबा यू थिंगद्रग साकोल हाइबसु पुसन बिरई याम फरे अदगी नसा यान हान बंगांग बि बदुनु सु हाइरे यू थिंगगा हक्चांग सुएबजे लोइन खनर वाफलनि मसि खनर गुमसे हाइबा मसि खंगदबगी ने बा थाइदो मसि खंगनसे हाइबा नसागी तबुबुदि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लौरक्तबा खोपा म्याम अमसु लई अदुना नसागी अखोगी स्पीकर सारनसु पनबीकी मणिपुर दा सक्चा युथक हायरंबा हाइबा मसि थाइनसु याम हाय सक्चा युथक ए स्पीकर ना हाइबीबा सेंस टू दी भक्ता जदरे कनागुम सक्चा युथक हायरमदी मणिपुर से युथ मिसिने मैतै लेबा युथ मिसिने अखोई 60 की मथक्ता लानसले सक्सिना होइन उबैनी 70 हाइबदो वाथरबनी हिंग ए मतम इपाम दा हंगी आई फादर मदर पेरेंट्स ता हंगी ग्रैंड पेरेंट्स ता हंगी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ता हंगे अखोई इमुंग सिदबो यू थकनरमब्रा यू जानरमब्रा थकनरमब्रा थमदी हाय कम गांदा नोबा अखोई मैतैगी लमदा सक्चा यू थमी का हाय सिटी हुजिक अहाव यू थकलकपा ओजा सिंग जेंटलमैन सिंग सिना सुम थकपा यानबा हायरकपनेबा अदु अइना साइमुजु हाइजगिबदुनी मसि कक्सिंगनी मसि जापान नते मसि नॉर्थ कोरिया नते अइना हंजन हाइजरिसे कक्सिंग द लौमीनी कक्सिंग द लेबरनी हौजी अखोई उई यूनोन कैनोरंबदा बिल्डिंग सारिबा युम सारिबा लेबर दुन साइ अयुक्तगी थबक सुबदो होरेन पुंग तरुक तरे द खुथारगा तराबो मयुम द हंदे युम मागी मपु दुन यु लेरगा पिजा पिथक तरगा दु ngang सागा दुम लेय मा थेंग अमु हली हे नोआगा म थबक सुबला कनेबा अदुगी मसा दुन फदौरिबा अदु लेरिबा मी दुगी समाज न बु कयाम चखोट कदौरिबनो हाइबसे मदुना थिंगदबा यारो यु थिंगसी आई पॉइंट द लाक्सरगे नसाइगी हक्चांग द यू सोन बाइबसे अखोई नैनरुगुमसे हाइबदो आई खितंग पेंजदे खंगदबा याम यावि साइ डॉक्टर न सो हाइबिगरे माना युदि ngarang ततान थंगजरे मबुक्से नाबना खांगमदे थबा फुले डॉक्टर सेले कइगिनो आई नाबना ना मा यू थउइ दुदि स्वाइ हाइदे यू थउबदुनदि मा सुखं खंगदे ख्वाइ लुरिस अदुना यू न सेलिसे आहानबदा करिगिने स्टिमुलेंट नि मयाइ कहन बैदमतने यू थकजलिनेबा असेंबदि माबु स्टिमुलेंट यू दुना बु माबु मयाइ कारबला it just depresses the nervous system son badaneba aduna sum thakchalakpa juna neuritis haiba neuron da soholakpa asin adugumba brain da son ba aba laina mayam ama na kaduine khangdana sakhaw ahang bada yu thakchalaga kari lai ako yu thakpa mayam di Nasain hijis gumni nongan patring ai that bender the thong thilu doine ma yu thau doine thangna khangam dana nongan da hesi chakhaw hange ba chakhaw hang da yu thakchin doine ba adu the inflame tor ka doine gastritis and na ka doine adu ki problem du bu kamain tau dori bino si kitang khanda biu hanjan haijari pek ani da thaksi ahum da thaksi haiba akoi Japan du nate South Korea du nate si kaksing ni si Manipur ni ai hanjan haijari ba brain da liver da soi bani liver to consul libani once liver fail already atop organ da tainer kadoribni mana siram daigi matam sorry nakanna nakhalaba matam amadi nuai baduna yu thaure yuna liver sol e ma okodoribni I oina awo marak angang ba marak tuda liver matat yawdu mai mamituna urine ba mai matam du da mai wakhal khalam doi du ma ba ningam do ba po moi da bra ba ina di yu tho bugine asijo kitang khandabidana yengsi mi je khangdaba yauri ko yu haibisi kari posang no ai point je kitang phayeng tuing chakre sai I songi kaino duna yu haibisi kari posang no kadai da hab gadong yu si kadai da hab gadong no sin da hab torim ne ba masi phaina satya pon it just growth through the alimentary canal the power digestive canal power yu si chatorim ne ba digestive canal du dagi alimentary canal du dagi yu do leya pon da khoin asali ba thakchali ba punamok sangom char su nga char su chakhaw da intestine da sangraga blood vessel macha me am collect torga organ magi heart ki lang tha dorim ne ba yu do lem na mang da ni na blood vessel du power ga heart sang dorim ni liver da sang do yu do lem na mang ba yar ba pek ani do ge ahum do ge afaba yu ge yu hagjang manung da di sang dorim ne ma si punamak se lem na mang oi dorim ne ma si punamak se khan bi yu aduna kan mi su yam si masi misak paw maning paning de yu yam thakpa college yo ja su oi ba tolo su chaung na sa ba yu yam thai sai di haibi gi yu yam thadi mai nupi duna sauroi ni haijale adu thake na thakchal di mai nupi duna thamgadam ni hai thamsu the thamdu sakre huji kan da budi nupi sunu pa chalo ni thangmina re da koi dum ta jai bender da satre yum da khilaga thakpani aduna ni ngasi thoidong na nupi oi bising na thawai yaudri se matam amam da nupi oi bi am thawai yaur ga ni saban chong thui do nupa duna da ngoi nupi thak huji nupi nupa loi thangmina koi loi uri banga tani loi uri bani aduna yu du thakdana siraba kandadi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯗꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ it's not limited to the person yu thakpa masadudada nante just extended up to the magi family society and nation at large sandokta bayar ai sandoi family da kamai tok da yu thakpa na soli yu thakpa ai masana selfishness am seli magi yu du lupa taragi mangagi thaugani da khalleba mai imung du ngasi ai isa sigi lairik leira bra isa sigi rum sari bra kari sari ma khande aduna man just deprive of the basic needs of family members dugi phangmam thok hakto yu thak boduna mullaga maloi chathoin maloi thakto ineba si family solim neba aduda natana amuk community level the length samaja yu na kari soli society the kari na soli thangna leire yu thak driver na gari thorobadi extend thoi natra aduda sunatte industry da choi be accidents mayam incidents mayam punamasu yu thak mina salai badagi soki bani aduna product amu handali aduda natana moral gi oiba cultural inhibitor oiba aduma mang tangna bagi masak akogi nupi sa thaba crime haibusim punamakse yu thakpada yu thakbaga chena da banate even aeroplane crash to bawba yu thakpa driver pilot na thakpada gini haiba bawa phangnari bawa phamne masi khangsi ay amuka so haijari hairiba phibam asida pek anida ahumda haidan thingba yaba matamdu oihidrabani sarkar su karino dry state la kari state haibu khangde na sai ojana so haibi gibdani dry state oina sithak phangapandadi hogi haiba regularize toroba legislation toroba matungdudi kamaina I mean legalization toroba matungdudi kamaina oidoribano haiba do manipur da khangnarasi mathangda amuka haijarige nuaina bi damta yu thai na sai haire nuaiba kadai bu kawi aikoina thengnajarakpada nuaiba makhal kya sui akoi experience position se hingbuda thengnajarakpadi nuaiba makhal ani sui amana ngahaki nuaiba den sai gi pek amani thaga nungdang du leibagi wa nongaladi ngarang nuaiba du kasu phangponte mangre it is masibu hakchang gi oiba nuaiba kaweba matang kuina gi nuaiba ever happy oiba nuaiba haiba masu lei aduna ngahaki nuaiba dunani akogi promotion kare masanu papo e function khudimagta samjanjarage yu thadana yu thaga ngaudna phaidna laraga nungsiraba marup chu karigo maram amadagdi party dugi maram oidana akoi tatna gi beso dum yawi loisilakpadi imung manungda taina hauda besu natte khana chaina thokpagi riksu yamna wangi yu loina party to bai se masimade dum thamjarage gyan tabana tabani tadabana tadabani lei adagi amu adugi nungai bado ngarang yu ngau hi bagi nungai badu bu kyang kuina lebe ya bage masidi iskari haina kawi hakchang gi oibe nungai ba kawi ba atop amana mangba nungai da mangba nai da nungai ba haibududi nungi nungai ba isa manung do oiba asidi yamna kuppa atma gi oiba adhatmic gi oiba spiritual happiness haiba ma leibani haibase ngasi gi laik laisu haira bo jasin na kawbi ganu adugumba mangba nai da nungai ba phangba mi oiba dudi sinjak sengani phatabani sa charoi isada thokpa thogdok khudim makse laibak tab tamlambani haiduna sakhi oiraga yengba ngamgane aduna happiness nungai ba haibasi paisa lal thungi matena nungai bani hai prithibi mafam khudim maksu nungai na hingna bagi upai thingnei chauna business tongnei tolop chaba thabuk tongnei madu nungai ba kawi lair bana madu uraga kapsai ai irai baktadi masi tabam dre ko haidana adubu nungai ba happiness tudi paisa duna lebe yadabani masi khangbi ba mathok tai Pasaduna nungaiba kaidong da sulay biyaro. Aduna World Happiness Report Commission for the United Nations Conference on Happiness kadina nungai haibet matamda pungning wakal hakchang healthy oiba job security leiba imung manung tek ta kaida ba masina mi amagi well being ni hainai aduga miwi gi masak tai community level da high political freedom leiba strong social network oiba corruption leitaba adumba samaj duna nungai na bagi income dudagi hena maru oi achumbadi nungai haibase hanjan haijage isagi manungda leibani isagi manungda leibaduna how we adapt and respond to the external circumstances haibaneba adu report on high mental health is the biggest single factor affecting in any country haibasi makhangbiu isagi nunga asida leijabani adugumba mioi bagi aina saijaba mangba naidaba nungai ba mioi bisingdudi mioi bagi gun haiba ma leibani yutha ga nungai ba du mioi bagi gun nate laik amna hairaga nungai ba du mioi bagi gun nate laik ti am hairaga thong du nungandagi mapanda hangdaba mapanda mina social service tawse su tasinadaba thong nok toraga donation lakpada pidaba adugi mana manungai hai adugi nungai ba do man nate aduguma mangba naidaba nungai ba mioi bagi magundi humility legani tolerance legani sweet temperament legani courage legani generosity amasung kaine
happiness mahakti source of comfort and the strength of others ma masa su nungai gani mingon su mana nungai piba ngam gani aduna loisin jaram dai asida karigumba mata haijage yamna so haijaroi theng su thenge karigumba ek asi ek aisu yam advance version male legalization regulation of alcohol will have more positive impact on our society haiba posida ngasi khana bana tagi dana natraga akhang ai myam da kitana dana government recommend tarokna akhang ai officer myam ga tanaraga government na haiba use regularize tawraba natraga na legalization tawpu matam duda kai do batai akhoi nupi ni aisu nupi ni nupi haibasi nupi ki shakti laibani kaubiganu nupi haibasi ingba tappada sitli sathi bada kalika nupi ki gun yam laiba chembani pumi bu su punging makalam hamba ngambani nupi na mi bu atopa mi bu su yamna pento hamba ngambani madi santosi mata hainari duni pento hamba ngambani adugum nupi singdo hawjik tumina surai lero why only you kali do you regularize tawduribana what about that poppy what about that ganja akhoi huji kaino leiriba lamhang myam se nupi myam horgan ni ega ganja thagani paisa tangani paduga ganja do thadokani assam da bihar da kadai ka thadokani paisa tangani loina na poppy pambi chingmai thagani phajabasu phajaba aduga factory link khalaga kani sungba heroin sungani manipur adugi matik ina khumba oigani nasai income laga yam nungai gani haibudu angabu phangna paisa phangani masi kaubi gano aduga lastly but not the least Mr. Speaker sir is not the money but virtue that make you rich and respected. Thank you everyone. Thank you. Mayam speaker taruksi phenomenal hai exceptional speakers. My magi point yam phajana ngasi thamki. Let's give them a big hand once more. Please give a big hand to all 6 speakers. Oja Sundari ki last ki point se very striking. Akhoi ki Manipur se one of the wettest dry state adune. One of the wettest dry state tu hoiba adu padi wettest hoiba. Adu ki marak sidani Kakching ji Japan ga manhan ba yarabra haise. Akhoi ki mi sing ji Japan ki category tu yorabra hai ba wang achobam ni hangisi guarantee to view have any open challenge ni hoi sona kanda thamam bisi yam serious challenge ni please guarantee hayeng legalize tawraga regulation taw matamda aikhoi gi Kakching gi chinnau singsi Japan macha dauna sake thakpa dogana lemna thakani habi guarantee tong tung to biro moi bane yam phajaba kaino ni next na yu gi aphaba mayam som lage hai gre balance to bire yam phajana aphaba mayam lei but phataba mayam du di kam do ba imung kai badagi ichini nau kai badagi industrial accident dagi driver na yu thakchalaga pilot na yu thakchalaga aeroplane kahen ba mayam dagi si mayam ji di kam do ba aphaba haibasiga phataba haibasiga pot khudimaki choi changsi lawr matungda karamana aphaba no du diagnose tor matungda lawgadobni haibane so it is time for us Camp Halimno Camp Halandribano. Hill ki pot Patti Abzi Kangi, Patti Abzi Kangagasu, Handakta, India when a regulation wena, Churu Takpa Patti and a Kangagasu, Hell injurious to health and a Machaka Ibaduna, Chanaba Yaroi Haidana, Cancergi, Tigra picture, Ahogi, Cow, the cancer Tumbagidu, Peketa Hapu Haidana. Ahogi regulation tari basi karigino habati churuk thakpa matamda ai si yorakani habadu miduna khamjaba taragadi thawa habani similarly you dasu liver gi phibam du picture hapu habadu yogdore habagi condition ni hojiki ozana thabira midu yam phajai ana maraksida ahoi member mari khak ahogi floor dagi 4 gi ngangbi naba KSH Ranjan Singh habamne 4 Robert Lesang te habamne ready review ai ko khacharke aduga against Dr. N Roma Devi amasung Yuthan ani lei hoi horen kokhalak matamda asigi mic si toraga amamai ko khacharke maraksida main speaker singha
opposition ga aina question khaga amam ani ndang post tawjage hoji aina tawjage haiba post du da bakada mic lere koi volunteer na pass on torkani asida lepi rega tungang piu but madugi kanu du laktinge da clarification akoi gi kanu dagi speaker gi seat tagi sum thamjaba haigadra animak side ta amam ani ni thamjage akoi kanu gi side tagi ai thamambadadi happy budi yaubire akoi gi oda sundari na thambade basically argument si control tauba ngamdrabani na let us regulate haibne adu ebe taragadi akoi heroin sp tablet si jo koi control tauba ngamde should we also legalize and regulate heroin amasung sp tablets masigi barga hangaga regulate toga tangkhai cha dongni ama cha dongni gram maduk cha dongni kana regulate tausira sima akoi any one of you please answer sima ayanang to thamjai kumbayarabo akoi gi laibak thiba haibatai speaker ji hidak suta thakta ba aduna opposition bench rom da sum favor da laigre megri speaker ja ani surang da ne detoxin na koi drug sab jing se heroin ka poi gera adagidi any drug sab jing se si lying bakanda asai lying bajing tu ne hidak se dum pijai ba kaidung de su moisi hidak sab tol ge kanu da thak lam ka thala samom bitak te sahi tha manga truk ti ko hidak si sum dose handa daraga sum lying kane ba phare kanu da hidak lep kane ba akhoi ne sang ngai ji you pitak se habna te ba opposition longi mai rom de you pitak ko gan gre ba thing badu da sahi asuk sang ba da kaim kana da he na the thak pani na ke dore magi supply du thing bagi limitation la da ja ja toksan mi sibna ba the yam lai ba mitai jage 1991 gi mamang gi you thing jingai gi crime mayam thok pa thok ta ba duga 1991 gi matung gi you thing matung kana ke dogim teng bio 1991 gi mamang gi you thing da ba do adu karim tau de ba mi ju si de you ju ka hen yam thak te crime ju kem lei te ba you thing matung da ne ba thoi myam je si ba de gi oiro crime de gi oiro ama ma thoi myam je adi ni saban ga tholi je 91 mamang da kem kan pon te ba yam kalai je thing na kan da ne ba adu da ni asing ngo kanguna hai re je asing bana hai re je du ne ba wakan phajana khan ba kanguna hai re je adu di ha ne ge maina thing draga regulation ama toraga niyom khara piraga tawsira haina aduga kaksing ju manipur da leba manipuri miyam ju sum pangal la je bro japanese wo helagum jai ra ba natie kaksing je sum kaksing wo hela zira ba kaksing je japanese wo helagum zira ba ai nahan ikoi koi dana yu ma sahi nimfu manga suba yu ma imanab na pire ba yoladi madu 20,000 mathak ta silani makhum adu loi bera kare ai imanaba nusi bangai chat na pe mam bite ai rubar jang amne akhoi ichanu pani khake ina khara khakpi ba ko nungdang je ina phaja bite ba kaino da mapun sigi thak phangoi da ba sahi ni phu ya kai gi yu gai ji ko ado thamjani gi de tai na te da ngasai gi soidana yu thing badi ngam roi ba yu thing bai wari je sargum se ba ko ai hai je ni german gi hitler ngamde napoleon bonaparte ngamde nang sai gi woodrow wilson ngamde loi ngam gidra bane pithribi ga phau bai de khoi gum bana tre da akhoi biren hoi gum bai bu be gum bana te ba yam sathina phau gra ba phiga woi gra ba mi jing jina thing ba ya ba thing ba da ngam gidra bane ba aduna hoji lai di ngam maroi da ba post sidi khoi na haina ngam maroi da post sidi yolalasi paisa laurasi yoling du permit hangduin license bi ni payam yamaroi adegi madugi paisa laktoi hoji manipur na estimate torisi yuji ma pande yonba aduga license kai ge tawada 600 crore akhoi inau maksina magi si hoge tawada sarkar da 600 crore pi ge di yana abne oja aina hanjigi bo question du kumijini hojigi kaino du kumijini 600 crore do ganja ga heroin ga di adu 100 crore ga di ka ka do ma adu ganja ju thabi ai number 4 gi nangi akhoi heroin number 4 ai jate na te ko
ahan bagi papi si dagi kani lor ko si 1 kani dagi morphine 2 morphine dagi refine toraga codeine lok khub de yabu dun 3 ado 4 ne heroin ne ba masi codeine gi lok hi da operation tom dai morphine ka ba kani thara di kai de lok duno natine kani thara di kai de lok duno ba अरे गंजा सिदगी यार बे मेडिसिनल वैल्यूज में हमसे होजे हिदा खुदिंग लोय हाबे यू थोय हाइबा मीदो कनानो हजि ngangbि रो हमसे यू लोय थैनि टोनिक ते यू वांग वांग याव जान फार्मेसी की हिदाक तने यू याव दब अमा तलेते अमा तेबो लेते यू याव दबसे मयाम यू याव दम त पुथोबिरो यू याव दम ते लोय को अद मयाम से यू लोय थाबने खंगदब वानी को अद थमजनिंग दि गसा हाइजगिबदो हक्सांग द कानबा मागी चांग अदगिदी मसागी कानी थाबसु याय के सुकाय दे अदु गंजा थाबसु याय के सुकाय दे अदुगा लोइना बक सिकाय दे पृथ्वी की लोइ थानारिनी तबदु मदु मेडिकल पर्पस सिना अखैना लीगलाइज तौसी सेंगमाय बुथुक सदि सथक सेबन तेबा तकिलाना लिसिंग संगा सिपदो अखै जु लिसिंग अनि योन जेबने बदल फजम ना हपगा संगाय गे येगा को अरे पृथ्वी की मी में संगाय फेस्टिवल दगा सेंगमाय थौजी गायना लागा डॉलर दु मी हमने लुपा लाम याद हुंदोलम जेबा स्विट्जरलैंड इना कोलिज केम बोन ते केम थापोते मी लागो हुंदो मो पिसा दो इना कोलिनेबा स्विट्जरलैंड की चामरे हन फजब मणिपुर पोट फगबा हिदाक सु लेबल लमजिदा करिगी फॉरेनर लागा इना खुलो दो सिनेबा अदुना असागी तो स्पीकर की वाफम थमजनिंग से ड्रग एडिक्शन से लोइन मक्सी लायंग मतमदा असागी हेक्ट पट लव कथलोयबा माइ चांग नाइना पीर सुमंदा हंदर कोना डिडक्शन तौबनेबा को हंदगी बनेबा अदुमाइना अखोइन हाइजनिंगदी अखोइन थमजरी दे दुनतेदा थक्सी लास्ट के थसी हांगदो जे हाबे नतेदा फिबम जी ए साइ हाइजगना लेबाक्सी याम नुसिबा मिनेना अदो 1991 दगी होजिबोदा हेंजल लक्तना सबना सारे 1991 यो मांगदना याम फरगदी अदुमाइना लीगलाइज तोरगा मयाम जिंगसिदा अवेयरनेस होहेलगा जापान दौना कोरिया दौना कोक्सी खरा सखलगा माइंडसेट सी अफम खुनायमा ओइबे यागद्रा थमजबनेबा थैंक यू ओके तो अजा आइगी क्वेश्चन दुमक्ति डायरेक्टली आंसर तौद्रे नाकोइना थबिरमे एनीवे पॉइंट टेकन नेक्स्ट ओजादसु मामसु कंसीड लोइन तौबिरे अखोगी मणिपुर की पॉलिटिकल विल लेते प्रोहिबिशन से पार्शियल प्रोहिबिशन ने प्रोहिबिट तौब ngamroidaba potni sigi फिल्म जिदा अखोई लीगलाइज तौरगा फजना तौब नतना करी लंबी अतोपति लेगे करी लंबी अतोप लेगे एनी वन ऑफ द स्पीकर ना लोपी बे यारे मणिपुर दा प्रोहिबिशन जी तौब ngamdre बसिमा क्लियर कट नि पुलिस यावना तौसेलेबा हाइबिरबनी दैट इज प्रिसाइसली द पॉइंट अखोगी मूवर की साइड की जो हाइरे इसे थिंग ngamdreba पोट सी कर्म हाइन तौदना अखोई मसिग अन अल्टरनेटिव करी लेगे Thank you. थिंगबा ngamda बोना जेबन तोंगान बमनिको थिंगबदि ngamdre मोगी ना सॉल्यूशन हम पीरी थिंगबा ngamdrमिना लीगलाइज तौसी सॉल्यूशन नि व्हाट वी वांट इज सॉल्यूशन अदो प्रोहिबिशन जी फजना तौबा ngamdre पॉलिटिकल विल लेत्रे पॉलिटिकल विल लेको तो पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स आर यूजिंग लिकर हाइतारे वाइन जी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल विल लेको तो मोइना मसी टूल लोइना सिनरगा ngasi इलेक्टोरल टूल लोइना सिनरबा पोर्टसिदा करी लंबी दी लेरी लीगलाइज अमसुंग रेगुलराइज तो नतना सॉल्यूशन देबा स्पीकर सर अइना थमजनिंग बसी आई वाफम अमतंग हाना क्वेश्चन जोमदा लाक्ट्रिङैदा अंत थमजगे करीगी थिंबं ngमोइ तौरिबनो हाइबा वाहंसिनी अइना हंजरी बसी अखोइगी खनग अखोइना तौगेना तौरदि ngमोइदबा सुलै लेते अदो मयामने हेता हाबी 91 गी एक टू द प्रोहिबिशन एक टू ना करेमता ngamde ना खुथिंग दुनानी अइना ngasai सो हाइजगी बदुनी पार्टली प्रोहिबिशन ओइबा अमदी अखोइगी एनफोर्स तौगदबा एक्टर सिंगना वीक ओइबा अदुगा अखोइगी प्रजा सिंगना ज्ञान तादबगिनी मसिनी अइ थमजेदे मरमदी अखोइगी पृथ्वीदा तौगे हाइना तौबदा तौबा ngamगीदबा अमता लेत्रि अखोइसे अखोइ मणिपुर की कंटेक्स्ट ता लाक्सी अखोइगी कस्टमरी लॉ की मतुंगिना अखोइगी कस्टमरी राइट की मतुंगिना लाइनिंग लाइसेट की मिंगदा अखोइ ह्यूमन सैक्रिफाइस मी बलि तौरमी मी सरेन चलमी अदो हौजिक इन ह्यूमन प्रैक्टिस नि हाइना थिंगरिसिनी तोखरिसिनी अदोइदि अखोइ अदु यामना एकता धर्मगा मरी लेनरबा अदुगुंबा यामना लूरबा अदुगुंबा रिचुअल प्रैक्टिस अदुदि थिंगबा ngammaga करिगिदमक्ता फत्रे खंगबा
yamna toxic ki sang yamna wangi adagi maduna su misi mina mayam ama thoktuna crime mayam ama thoktuna aikoi kaino tawraba aikoi gi min mang lo uraba sida kari gi thingba ngamoitri no ba aduga aikoi gi ojana habiba 91 gi mamang da gi di hojikna hena kaino tawre haiba simadi aidi madudi yu khaktana natte factor mayam ama sulai haiba si provision na natte haiba sima aidi haijaningi aduga aigi wakhandadi thingba ngamgani thingba ngamasi legalize tawbanadi oiroi madudi amhai chap managani haijariba speaker sa aigi wakhandadi aikoi gi sida yamna soiba ama leidi maramdi intellectual singsina aikoi gi common people singsi mass ki makoi gi mindset si puraga chatkadorineba aikoi gi sidi aikoi na pithibi gi itihas ta common people singsi intellectual singsina ayamba sum puraga diver oina puraga chatpaneba aduda aikoi gi intellectual singsida yusi yamna thangningieba alcohol si sukman muthaningdieba aduna aikoi gi intellectual sing sarkanda leiriba yu thangningbagi mindset se masi hongdo aba matamda soidana thingba ngamgani aduga aikoi gi political power pining ba sakti pining basina yusi akoi khulai oina seasonaroi masina akoi gi sama se moren down to handana health akai ba pidana akoi gi economy da so handana leibak si pora kangkhong chairani haibagi wakhan sima akoi gi statesmen singna political leaders singna masi gi kaino sima wakhan sima hongdok piraba adagi state actors sing adagi enforcing kaino si law sing si masi implement tawgadawriba aikoi ye kaino sing sina actors sing sina aikoi ekta happy jabi mayam si law na aswai da yu pharga aswai da mo haidopa adagi yu sungbam dagi ngaja yu yonbam dagi paisa khara lauraga loisanaba sigumbagi phattaba mindset mayam ama debil gi workshop ko ta oheliba sing sia masi akoi hana semdo piraba aduna masida first mas kanagi mindset hongdopam toi aikogi intellectual sarkan gi mindset hongdopam toi loinana aikogi administrators singi mindset hongdopam toi masi hek hongdo ba soidana thingba ngangani haiba wafam si ai hak thangga thank you hojik akoi floor dagi kidang invite tawjage K.S. Ranjan Singh for the motion lepkhat piraga kumang jakat piro audience to onjan baji ning onjin baji papu do manja bagini okay anyway I'll try to manage aina forgi maikaida lepseri sikarigino ngasi akoigi tribe the debating society asina war of which putolaibashi it is right time atawudadi aina phoro ina ngangjaga dorisi mayamna lana lobigano topic itself is wrong aduni aina hana thamjage mathangda igi support to su thamjarange karigino legalization of alcohol will have more positive impact on society having as our society having asina min tawrisi topic sina min tawrisi interpret tawrisi there is paradoxical meaning that means meaning ani pubaya legalize tawgadu thing bagi legalize tawbama adigi shungan bagi legalize tawbama waro biroi respected members of both houses clearly oiba clear cut oiba legalize tawroi da boragadi masi tawraga yamna koi feasible point legalize tawrada hoji that so far both members mention about that the existing Manipur Prohibition Act 1991 still existing adodi legalize amuk tawdosi karawai jagada hojik lairibe existing law si kari lakuna lai for example the supporter bench na haibigre it is partial legalization because we all know that the bio in hand kambirangani I koi maitai ba not only the question of maitai it is pithibi oinani I koi mi hauron siga you have a sigari thana ba jati have sisu koi loin sumabo apani I koi maitai gi chane bi su yuban thabam pung yuran thaba adi yuram ba have lairame but by the end
the time of that monarchist rule. Hojik thaiba sumaina laite. Matam diri yu thami. Adu hojik laiba sidi karigino. Adu iba taragadi koi legalize to godu iba si kadawai point no. Hojik koi Manipure exist riba 1991 the semi basi. Where it is amen. Necessary to amen. Ma the yawjiriba customary law have among us I pandi paying Shangmai, a quick question yawdoni, yawirum the bin. A see customary law nadi, yai havigumba kara yawjiluba, Madudi Kudung Savalaga, Shumbani having as I speakers in the intention, we also accept that. But I know poisoning again. A secret to Pixina Haiba City. Legalization, regulation of alcohol having. Whether this legalization see totally banned over here, legalization or whether it is distilling or brewing alcohol. Mr. Speaker, sir, you please clear in this solemn house. Number one point. Another topic itself say, Kara modification darkawai. I will come is Tobong Kandabaya support Hiveni, support Toja, a young Queen Angeroy. Legalize it Pajana Tobangama, Aquina. Masai Pizzi, Ipaipu, Nintoron, Hakta Kayada. It is not the question of this time. Mahabharati Matam the Pauba, Srikna Krishna do, Modhuban Heba, Ma Sapotorum, you. Modhuban, that is you. Who you go away one? Adu Ibutadi Matam do Karamba, Karamba Makandi, Donasas and a Kari, Lautomi, Bishamana, you Tapakari Tormi, Kari Tormi, we can serve. So many intellectuals, so many scholars are there, so many antique scholars. Tiny are even in the Mapunsi cut for me, man. I don't missing to the Tana Karitobayai, Habidokoy, but now this very Christian movement with the narcotic war. Akoy Manipur si narcotic war, whether it may be legalized or unlegalized. Manipur si nishagi la namadi sangshilamane. Maduda akoy victim oy the nabagi damante putwali topic. It is very encouraging. I strongly support the house. For framing particular rules. So that, Mr. Speaker, excuse me, I example namatang pizige. Masai akoy supported dancing in the shoe. Woodrow Wilson, Moyamonami, economic depression, Galaksin Bagad, 1929, 13 3 choice boxer, Mazum Masidek, Angapopanga, Honoring, Adungam did have, but still they have. I fear a jump on the Pizzi, I'm going to come even. Mamangi the then Bill Clinton Masanu Pianido, Bill Clinton Masanu Pianido, they have. American itself has strict legalization of using or consuming alcohol. Aduna Bill Clinton Masan Pianido, you told me the Mata, Supreme Court of Putre. Bill Clinton Mashamana, apology to the nation. Being as the President of the United States of America, I am in the eye of the world. I may be fit as the President of the United States of America, but for my family control, I am totally fair. That means, Masanu Pierina rule violate over the legalized to Tugai with Moidi, Masanu Pieri Supreme Court of Putoga, Panisevelo and Badut. Why, Madam Mr. Speaker, sir, Masi is Solemn House now. Legalize it, clarification, Sindiration, Makena, legislation and regulation of banning alcohol, but higher Magadi. Here, Pazagadami, I must Tamzage, Arubu Toromina, method of discourse. Method of discourse, I quite legalize the whole Bible, Hosgamatam Daddy. It is must, Hainingi, Maramdi, Ainangasai, Ipai Puning Taurian Singana Torambadu, whether it may be written or unwritten. Just like the Constitution of England, condensed in another issue, Matam the strict over legalize some Serpenina, Matam Nurba, Urban Pung Ladam Snow, Yuan Tabgi, Punctual Ladam Snow, Yurambagi Punctual Ladam Snow. English people also everywhere. Porter is there. Nitogi Porter Shamameva. You put on it out my poem in a hapameva. Thank you very much. So that it is better to make a strict legalized law in Manipur. Thank you very much. Thank you very much.
The present act prohibition manungda prohibit already tawrabanina prohibit tawraga level liquor do legalize karmaina tawhangada ge habagi wakalwanda tawoiram bane khali so malai da dum thamjage next speaker ji against the I kochage Dr. N Roma Devi. Speaker sir, they oppose the Liberia sir against the Liberia sir, so Madam Singh. Ngasi topic asiga mari lainana you thapagi amang ba imung da kaina ba mi si kiba hana sunaba mayam pomna mayam roimak khangna ba tana ba ngaktani akogi sar jotina haibi kiba karigumba alcohol si legalize tawragadi masina akoi control tawraga thingba ngamgani haiba akoi control tawwa haibisi hauji is the akogi is this da thingba ma oidi baneba athingba sida akogi maru aina police singna thingbagi thabak si tawi police sing sina mabukjel sengba sincere oiramagadi thingba sing amamba su yaiba angamba authority ki makhadagi hauji akoi madam sundari na hagi higawa azad parengdi hauji yu yonre haribasi asigi hek opposite si akoi pareng neba akoi pareng sida yu yonba at least 10 di layeba 10 sida moina policing sina lamdai da akoi lakadawre na koi cheksilu haiba program phone paw hana pirakaniba karigumba sida cheksil lawdaba दुकान दो होटल दो फागनेबा फावसे लिसिंग तरियत तगिना तरा फाव मोय फाइन तौगनेबा फाइन सि मखोगी पॉकेट मनी नेबा सि मोय सिनसर ओइदबगी थबकनेबा लीगलाइज तौरा कांदा कोई दुकान दा फोंगना योललसी फोंगना योनगदरिबा दुकान सिदा मागी एज की मतुंग इना दो सि लेकवनी दो सिदा लेकवदरिबो दुकान सिंग होटल सिंग सिना कयाम क्यामना सिनसर ओइना मोय थबक तौगदरि मनोबा मी कया दुकान खुदिमक चेक तौगद दुकान अमदा मागी दोस सेलबसु अतोप दुकान अमदा मागी चेक तौगदबराबा सिगी कनोसिमा थंबिरे अमरोंदना अखोगी तामोदनबीना हाबिखिबा मतम दोस संग येंगो हाबा अखोगी संग दोस येंगबा हासि तामोदनबीदी अखोगी लाइरि हाइबा एजुकेटेड पर्सन गाक्तंग संग तौरंगनेबा अखोगी Manipur sida educated person singsiga akhoigi local government siga masingsi kanana yamba hindi bagi habasu khanminasi masida akhoigi tamodi control tawraga thaki ani pek ani khakdu matam du thangja thakani mat akhoi sida satnabi oina mi ama siro potloiro yu tawrani vote tawro yu tawrani yu thingsi hariba chief minister mantri mayam sisu makhoi mayumda yu di tawganeba makhoi na yu pek ani du moi control tawba ngamgadawri brama matam du moi thangja numi khakang thau haiba yagadra thangja numi khakang tawgadawri braba adu yu pek ani da control tawba mi si akhoi gi sida kayam yamge masingsi akhoi gi manipur sida hairaga yengseba manipur ta kaching simak su overdose ngaktani manipur gi sakhiba mafang khuting makta yu ngauraga hairam da mi si leirak si yu udeba yama matam da control tawba ngamdeba khudam oina hairabda akhoi gi sida kamal oina rickshaw driver adagi auto driver adai thabak suba check suba mayam ama leiri makoi se yu thaga paisa si talu neba talu riba paisa sing je moina loi mak thakto ga ngauraga chatkine ma yumda ngasai tamochan se khorna badi yu thakpada ai nungai kyam nungai nokhoi di thaktam ni na khangde nungai haji rickshaw driver duna auto driver duna mayumda yu ngauraga changi ba matam da magi nupi duna nungai dauri du kadai da no wakang yu kitang thaga imung nungai minasi hari do yu thakpa tamogi imung da gyan taba inamadu di nungai rongane ba du rickshaw driver yu ngawa duna thangai ba changai ba nupi duna kayam gyan taba ngam dauri no aduga amarondana akhui ngasai hagi legalize tawra kanda shop leirani adagi shop to the age control tawrani sigi mu haijage akhoi gi pareng sida yu yon batara gi mathak da leyeba sida school gi bag poraga school gi uniform selaga yu thakba yu yon bisina yu hairaga yu thakba ai di kappe ba uraga yu yon bi de harauna tamme ba yu do mama mapa dana uraga kyam changwani yu do phangraga di ma tha amoyeba legalize tawra kanda dukan mai du leira kanda satra du su legalize tawra magi dose masing du ka aga pi ga dawri brava sumaina sincere kaya goi ga da hojik thinga ga dry oi ba oi si hari ba state asida police sing sina makhoi gi atoba thing hari ba department khuti mak sina asuk yamna sincere oi dana moi gi corruption gi makon oi dana leiri si legalize ora kanda di moi kayam gi am sincere oi ga dawri banoba sidang akoi oppose party na hape
ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯅꯤ. Yang nungajai, Dr. M. Roma Devi against the motion ni ngambi kridu sincerity watpa authority mayamna laibe jaga sida karai bhawba legalize toraga regulate tobu ngamgadori no haibuduni adagi pe control tobu se kwai lu thabak ni ko adu war macham tho dong ho adum di chumme thak ta baina kamai khangdoi no adum di chumme next na adubu horen hekta control to ga try hekta to biyo dum ai khang draga su thengna bi ni war ma cha dum di next na fourth ngang bi ga do wa Robert Lesang Them favor da ningang jaga do si tabu tabu yam laibak tibam di akoi gi against the laibiri ba akoi phambiri ba singsi ai gi di relative amadi ai het khut pai dana takpira pa ngang ori ngai gi lamjing lang tak wasang atoi binina ai gi pukning gi yam sakti leina phongdok chabagi aingon da khastang di watchare maram di shor gumba ozagi maso oi bini adubu idea da fight to bani akoi personally aduga lanai goiba not physically not haina khanjaraga khasitang phongdok sage yam kina yamna nolukna phongdok chabani waro biroi akoi gi 1991 dagi manipur da alcohol gi prohibition act laire aduga akoina prithvi gi itihas da ngasi phawbada alcohol thingba ngamkibagi itihas ngasi phawbada aina khangjadabi oramba yai thengnajadri simadi yam phajana ai topic si laibana ai YouTube da Google da ai ahum mari ai tumdana ai thijabani pajabani ado you si phajana thingba ngamkibagi ngamgibagi success oigibi itihas prithvi ngasi phawbada thengnajadri simalai aduga manipur sing asi dry state ni hairi adu miyam da loina khangre is the wettest dry state of India even in the world quite again up you takpa adum state ni adu egadi koi legalize tawribra or tawribra habadu very confusing koi we don't know where we are legalized or not koi tawribra amta khangde freedom ta phangi adu egadi koi 26 years hena koi yugi prohibition se koi thengna duna lae so adu edi some more years regularize tawraga legalize tawraga am experiments tawdi kadi kai bige Mr. Speaker sir maram dia koina thengnabi yap thenare aigi mapalam dry state nataba state ta sai phana yamna su tungan ba India gi phom da su leijarak le mafam du da aigi yamna ai isamukti yu ka su pamjate ai isamak yu nong thakpa yam pamba mi nachade mafam du da aigi manaw singna thangning ba numit ta thai thaning jaga dum thakte hekta yu bu phange haiduna pang thak ta thakpa kesu leite ai manipur gi mapalam state ta phana yam leijara e adu kanta mut leba kanta occasion da thaning matam da dum thai thaning ta kan thai legalize tore haraga laibak si hekta mangagani tummagani heba adisumbagi ngasagi against the labor singi si aseng bri prejudice ni masidi wakhanna saba adum da imagination gi posak amani haina thamjaningi aduga ai gi manaba itaw andro da ai gi imanaba itaw malai ai magi da photo kapagi thabaki karigi documentary film nambagi thame hena le androsi each and every family you loi shungi you loi phangi itauk sing manaba sing yugi yo ngaktani but akoi kaishu nungti yu ta thakte manab sing nungti yu ta thakte thani moni mita athak pakra thai andro da thang amta yana de amta khana de kaim ta tode delhi da yu phachana thai you legalize to mufam da games thang yana de kisu tode adu khar phoi masidi accident ni car si means of transport ni adubu car si koina randomly mathong marang khangna pangtau thori it may lead to accidents lot of accidents aduna koi car thingagalra happy question malai it's not the you it's not the liquor aduna natia koi gi mental dunani haiba pochi ado koina point ji am haijaning bani ado akoina ngamsung ngamaroi jaba prithvi itihas ta ngamsung ngamdrabada masida struggle to budai sarukti uigadaba hena better oiba regulation ado legislation lomda hena better approach ta you pate have see each and everybody knows you na health da aduga social da society ki problem da so on ba sidi miyam all stocky worry ni sidi everybody knows it each and everyone knows it sidi aduga masi amrom da
legalize amtang tawraga yenga 26 years akhoi ban tawraga thingdure yenge sige akhoi kaim kana de se akhoi dum khang lere aduga manipur khatana na pichibi apomba kaim kana de khang lere banina kana ba mong de yaga dong de strict discipline regulation lom da sanction bana hena sai thing bana ning al akhoi ngasai adulteration to wai yang ga torotna numit tare ni sangai chunga da bodu numit ni daga ya da sharap ka yan ni torisi thing bana ne di shokti thing basi lop tok thoga fazana regularize tawraga ningom chomna tawbadana hena fagadra haina khanjai. We have experienced more than 26 years of banning of alcohol in Manipur. That's all. Thank you, sir. thank you. One very positive suggestion nama Robert te phange. Pulo lotho ko banada bada, why don't we experiment taidana against the speaker Uthan thagadra Uthan. Today it is the beauty of a real debate. I was a Danbury license from Nakanda Lebire. I could tabitana, I magi papers, more or less we are in the same line. I think was I very honestly I is arguable kitang kanotozake. Masiki person report city Liberi by my answering Zidaki, I nakari nabu, Tinazagatra nakali. Alcohol. I don't know. Wari sa baganda imana bagina sa pesanam te yeng biu hai baganda nupa nangang poker da ugraba pesela na haya mase khambira mani ju sum tha matung da cirrhosis tara matung da mabukang khala ko ko nupa nangang pok to roba na haije ado hauji hai riba posak sida ko na sum yam simple logic ta hai resu any cirrhotic or patient amana hospital da pusal ko matam da magi chang da paisa gi khurse family da kyamu yam na magi down the line kyamu yam na crash to nge something analyze to bi ko alcohol ga mari line na ba hidak sing oina yorok pa matam da changai ba paisa se 5 days lai ba matam da it will be more than 60,000 aduga alcohol tha ga sigumba anaba maga loi nar ka pukhlak pa mi se pukhlai ba mi masa tu thabak suba ngammoy Lady Magi Mabung Mokpa or Netamagi Nupin Hati Salaga, Pukalaka Pisanga Teneva. Aduga, you tagas and Pukalakiva Misna, it is not the 1 day mission. After 3 or 4 months, again, the same fellow he will be coming to the hospital with the same expenditure. Aduna, Mase, you are not Takpa cirrhosis Tava Misaka Mayoropa, the Hingan Bako, in a Komagi Nupis, Kosi Seni Masasa, Kosi and Seni, Selaga Topaganda, Mana exhaust Toriba family income or the Gilay Riva, family budget, Toribas, at the Haido Pangam. This is the it's our mam's yours. Nay, Papa, you Tagalapaganda Harao, Miam the Kutangalum. Anybody, this is the labels. I don't think you will not be happy with anybody who is drunk at further. Say reality oina kana tawra ga leibani ko awdagi ani subada khona youth ga brain kankhalali heart kankhalai mi kana have say it is a outdated philosophy mase American College of Cardiology dagi evidence phangabani han moina haram ba se round about 2 packs kum saksang ta kanai na haram bane ba adu ba hojik hongai ba scenario se ki fifam se research mayam tawra ba matung dama se moi reverse to ba hore American College of Cardiology ki mai kai dagi su youth habasna he na kana badagi di he na sokma mafam mayam ama area mayam ama piram muscle da sogalakpa hana heart attack thogalam de na haram bani adu heart sonde ba ki sang de mu hengalam me adu brain da soksal ba sigum mayang ge si yengor matung de masi ki posak se masi phatre habasi even American College of Cardiology dagi tholapa no report sing adu atu posakam na akoina akoi khudi ma se oza dhanbir na habiya da na you some percentage the habisi di summe karigi no di sari ba hida khuding mag se magi solvent habidi sari ba hida to ki particle se tumanna na hona bata masi karam posak da tumadi khwaida gi hena effective oi haina thirapa kanda alcohol se sna khwaida gi fa vehicle loer me moi se vehicle kawi akoina karigi mo particle ma dissolve to laga du hida ko ne season na ba se ado masi da season na riba akoi madam sing ne sunga sai am phasna haibi gre ko psychological factors of a drunkard family angang sing de leiba mami se masigi posaksi yang apakanda di I feel really very pity for this child mapa drunkard or pa you tak control to banga maktaba magi like su the swag zilakpa family income the sok zilakpa mi oina na ba sem bangam da ba sigo mayang ga se yang ora ba matung da gi di masi I think personally I think
it should be totally knocked out. Dry state nate sungbadagi thakpadagi loinamak se ai masi totally prohibit ama to hanba ngami thingba ngamba natraga ngamda haiba posakuna to pe issue amani ko ai matam solution jara ka dore awdagi atopa yam section bi gadaba mana mi amana addiction tawba haiba se no ma sp zara go irak panate ba quite first who's pau da go na clients in this analyze torpa kanda yan han moina thang charanga da se anga masaka se gutka go masaram ne ba adi mathang de use stepping tore once use your craboi di sp tablet ba n10 tablet sa ba sigum ba angai mathang mathang sum thokpa hojal ka ne ba aduna id sam na masa ko na psychological lesson dai alcohol it is the mother of all addiction have once mi amatane isam tana rigi yambam tana yan han sp tablet yo khutha ba horo yu gum ba posak man tagi masa tagi sum horo matung da last ta aso ko posak ta tar pa ne ba aduga really it is fearful misakamana addiction oigraba matungda mana phara aga laipa ki oiba posak taurakani afaba thabak imungi taurakani ga haibasiti am thakhraba wani ko masiti am thakra hoina psychology da sima tau gana america de to poto hoina sum naina bhani ko real society that once misakamana addiction oigraba kanda ma addiction da ki tholaba se it is very very difficult ma masale pabungam da posak ne ba awdaki haurai bai isa kai haizer ge ko isa ge dai ma nasa koi manipur ki income se around about 600 crores ne per annual koi na tan dori basi yu de ge masi gdp do do di around about 3% gum tar tori ne ba ko noi me amar te gi bill gas kumba ma thol pa ngam moi tre na ngam ni da ko adu bill gas samna sahim de talu paisa se kem yam ni adu di akoi na sahi ma de puthok ga yu sunga da yu sunga da gi thol ga da sahi ma de phang ga da paisa noi ma na matik jaba mi mo igradi adu dai hen ba ma ya ma puthok ga ina khun bi ya dra na yai ko aduna aigi family secure oiba aigi family da aibu phasna sembi bangamba misak ama haiba to ya aduna last aigi in favor da lady ba kamu gaida moina youth of the two packs ka control da was I appreciate it very much aduna lady legalization it is by themselves moi masa na control to ready legalize to ru gi kesi darkar oi tre da ko adu ngamoi da ba khoi me angi di at least we should prohibit I see my is regulation jara ge Thank you. We can Lucian Basidi Nasiki debate si Matang Saida Kul Lucian Jana Basilage. Both speakers from Treasury side, Amasung, opposition side, Ani Maktagi, Mamagi point, Yapasabasan Tamki. The jury is out, Haitare. Nasiki debate ki purpose, it is not to decide who is the winner and who is the loser. In fact, all of us in this room are winners today. We must thank TDS, TADS. Karigumba, Sigi Makangi debate se, if in every corner of Manipur da, ngasi initiate tawdana hawba taragadi, I think we are going towards a very mature and civilized society. Oja Dr. Dhanbina Pamba, Japan na do tarakpa, irai laiba, lambi mati soin oiga doine. Notwithstanding who wins the argument. Ngasigi debate sida kanana ngammi habtu nate. Ngasigi si televised togani, thousands and thousands of people will see. Party animaki argument tagani, individual level decision logani, mayum da you thamjira, you thamgumjira. They will take their own decision. Thaksira, thakumjira. But at the end of the day, see what we have done here is we have started a history where we debate issues. Manipur da yang launa sariba debate ma akhoi mem sumaina pullaga laibak macha tana amaga da launa da na sauna da na plus point minus point kari legi ke khanaraga praja miyam da yohon bebse ngasi akhoi na we have started a history. Please give big hand for Tribe, a debating society. We thank you for giving us this opportunity. It has been my pleasure to be speaker on this, and it has been my pleasure to have moderated Ojha Dhanbir and his team and Dr. Chauba and his team. Thank you very much from bottom of my heart for participating in true spirit. Thank you very much.
ꯑꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯐꯝꯕꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪ ꯂꯥꯎꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯔꯨꯄꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ GSTꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯙꯔꯃꯗꯥꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯇꯝꯕꯤꯒꯅꯤ Khaitrimayum Dharamdas Singh, father of Chinglen, president of the Tribe Debating Society. Ani Subasi Tribe Sigi Secretary Obiriba M. Franklina, Kai Kumnazariba, Baibak Pumana, Sakang Biraba, Yamba, Dr. Dhanabi Lysanda Tambigani, and Franklin, please come and Kodolasi, Dr. Dhanabi Lysanda, Kodol Tamina Noluse. Matangasi member N. Silas Tamigani, Aduga Kodol, Dr. Naurem Asova, Akoi Asigi Opposition Bench staff, Pambikiba Maruiba member, Dr. N. Asoboda, N. Silesna, Kodolasi, Koi Tambigani. Tribe ki Vice President N. Bipin Momu, Akoi Naluksari N. Bipinna, Kodolasi, Treasury Bench ki, Akoi Maruiba member Oikiba, M. Sanasekhar, Singda, Kodolasi, Tambigani. Matangasi opposition bench ki koi point kya puthok pidana akoi topic asibu kanna akoi oppose topic khiba K. Sundari Devi principal PR English School Kaksinga Khodol Tambigani M. Dayananda Singh member tribe M. Dayananda Singh na Khodolasi Oja Sundari da Tambigani. Matangasi Ikai Kumnazariba Treasury Bench ki Sri Jotin Thoksomda Kudol Tambigani, Kudol Tambigataba Naurem Suresh Singh member tribe. Naurem Suresh Singhana Kudolasi Sri Jotin Thoksomda Tambigani. Kodoli Aruiba, Akogi, Dr. N. Pramodini Devi, Opposition Bench ki, and Maruiba member, Obikiba, Dr. N. Pramodini Devi, Yankom Pravindas, member, Tribe ki, Akoi member, now Kodol Tambigani. Speakers, Hargi. Ayab Logeraga, Forme Loiba, Mayanda, Polo Tank Samjari, Aine Hek, Target Gamba Handada, Akoi, Nasigi, no Nusit Pusu Tagasari, Nasi no Tahan Bidaba, Nusit Pazana, Akoi, Mayanda Nunga Hangiba, Asumba, Akoi no Nusit Hawan, Nusit Asibu, Akoi, Tagasari, Lamnamasibu, Konbiriba, Konbiribi, Akoi, Laremba, Larembi, Kudimak Tagasari, Lonana, Yamna Hai Singlaba, Yamna talented or about Apapa orator Moy Kibang Sigi speaker, Aduga speaker, Aquaming Amuka Panjari, Sri Yumnam Rupachandra, Manipugim Home Kurimakta,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯈꯥꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦꯈꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯙꯔꯝꯕꯤꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯇꯤꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯩꯊꯦꯛꯇꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦ ꯁꯨꯟꯗꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ